Hallelujah, hallelujah. Amen. Yet also near Sasiura. Kediam Poya was. Amen. Bambania Resupa, what the Adumiyama and Natu Yasum Nasin Kennedy. Amen. Adolfo Musum for Apostle Kwajima, and then many more dear Shim. Yabacho Badia Yawanasem. Yan was Nansempane Bamau. Yamon Samani, Obadian Samani, if he and some Evans and Panama. Obrenkan Samadu Katabona Prompoti Amponi. Opam Kotokro Boja Sejebre. Otibrekasa Shahin Kenyan Crompon to the Driampai. Do my Cassia do Tankasia do Tampa. Was the word Crocra do Hinikatabani. Yen young Crompon to the Ampani. Menkwa Minyan Crompon. Asideura Nasian Samos once I made that was here. Only Kutan Croten Ba Atakabu Awoda Kuyemu. Okofro bo okofu teki wafo akwaku bedi akui okofu chemtechia wucha ko chemcha ko bremu Israel no merema mu kufu yi Yehowa breye chem na yenkwaji akoframrai na yakocham techia ye da wa bremu apiafo amansisi tata jijifo awodi anamo sisi ye jiji yentata onantefo nante amre na motentia Wojiji Israel no merema tata emfie aduanan twa kwansintenten fre sedako kwampresu numasu oje asuo kutwere asuo poma pontumfo a woje pokokwa ahode timutin ma Israel adehedom nante asase pese so twa ya ensuo mpanka wona ase kontonkro wi awoda mansan ko muyi okotokro kwafa wo kwatenwere okwafa wo kwatete de adin mu mpoma Onyan krompo twediampo beni onwani minyan krompo twediampo Yehowa obade bosro bo asase bo asu bo po bo mframa bo sum bo han bo wiase ade nyina onyame ba ko pe abodira bombrane a ne di fata no oti brekesa na himbotre nwodo ye fe wo tumfo kankyerɛkyerɛ katachie okakraka kokroko kentinka kantamanto kukrentumi kampese ko wonwani Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Jehovah Rapha, Jehovah El Shaddai, Jehovah Nisi, Jehovah Adonai, Jehovah Rofeka, Jehovah El Elohim, Jehovah Elohika, Jehovah Jah. Yenyan krompo twediampo bade obade nyamikasiye Jehovah Shalom. Peace. Hallelujah. Amen. Yedo tumfo ya wase. Amen. Wo mambo ni ahweso pa wo de ado mene wo. Yemfo so ni amna to nyina achi no. Onkum so. Aye yen kanidin. Amen. So ahwe me no mienu so sa abrei. Mojedi ni perima afro sanye na techema da bodwem. Odofo na wi awaso na obade adi nsempa bi ama me se me mfa ma wo. Ya ba chechwe di ampo ya wenasam. Afa no doba Nazarene mizia so. And the topic about we was not any topic ni say Onyinikyere Mu Mfaso. Ano me show the AGYEMANG monsoon so. Yes. And the misa be che Onyinikyere Mu dan Mfaso. Bra. Okay? Men kan kyerɛ me say all die be die. The be. Wow. And one kan kyerɛ me say do or die. Wow. The be. Who did this anyamanchi or how Cassia Parabato? Onyinikyere Mu Mfaso abrante atwo free at you trust some home. Yes. No do na me. Yeah. We are was not yen sampa no ya sampa me de ba no. Me pa cho twadwembra mo adwenya sharp no ni ma when TV no. Debi. See Bible mu nsam no. The book of friends Ezekiel chapter 2 verses number 5 the Bible. Ezekiel 2 verse number 5. Bible nkasa. Se wotio asam mbeka se wotio. Se wentio. If you say ebusua asuwifo ne won. Na mamu yate amrante ne mamba wa amrante bebre. Papa ne mamu bebre asuwifo. Eye den no a nanso nsempa ne yebekọ so aka na ye diara o mehuru say
one day obi be twa ne mfia so Nyankopɔn beto ne nsa fra wo na nya di anipa bi be kai say odifo bi abɔ mu sampakani bi afa na apostle OKOH Mabagana yes wa kasa kyerɛ no nka na bi so tie nya mu mfa so etu di papa eti wa wo tie me na wo die me nsuro wo die asɛm yi tie na mfam nukura na nantim nukura kwan so a Bible se me nsuro ensuro mu nsɛm no me nsuro nsɛm bi ankrofo bi kekanya abrabo bi ebi mu bɔ te Bible yefisa se wo tie o ebi sa asɛm no me ka sɛ nipa tie o sɛ nipa ntie o so man tie o ombe hu se odifo bi abɔ mu sampakani bi abagana de nsampa bra na wotugu wachi na wiwi sɛ amwako ni adu oba de hu yamabɔ and topic na say Onyinikyere Mu Mfaso yes mania brother ye kan nyincha mfaso bi wo mu na mazo bi je sababu ne pepe mu yamsan sɛ nyincha ni ni pansam wo nsam na wo no wa hwɛ ni so yi a ebeje wo nsam yes na Nyankopɔn ayɛ packaging bi di amaye na ɔde nneɛma bi tu nipa kwa mu ana nipa ni di chacha ho ɛkyɛn de Nyankopɔn aka ɛso Nyankopɔn aka no ɛne nneɛma bi nam oya ubenya mfaso bi afrim ɔba de amfa ne sanka omi adwene no mu ɔmo adwenya sharp eti sansam no ana mbeyi ni one by one akyerɛ wo ne mfaso a Onyinikyere mu no Onyankopɔn beyi ni one me pasa me de ma no bɛka kora ye ma twɔ konko ne nkasa anya dai na mpacho nyincha no ɔde BBC wo ma o so ɔde yɛ adwuma nsa na nyincha na dai aba me pacho men frase kora enje ho meka se na de wanyi akyɛ wadi bɔne tobo papa ben wo mu unya empere ho kora na Nyankopɔn bɛka se mi akyɛw awo the book of Exodus chapter 20 verses number 12 Exodus 20 Bible nkasa number 12 ɔse me nkasa di wagya ne wonani me nam twa Bible no dabi Onyankopɔn se me nka ntwa se dai wagya ne wonani di wagya ne dai wonani di wagya ne wonani na wona ware wasase Awurade na wona ware wasase wo Nyankopɔn de dai edi ma wo so edi ma wasase so di wagya ne wonani ɛna abrante bu papa dabi omu maame dabi omu di Onyinikyere no dabi ɛna atam didie na asi Ghana mrante akwam atam didie edi nyache wo be de nyache na mpacha ye ka twi kasa bi ate aye ye se wo hu ya nim de obede wo benya nye se nyinche no mfaso bi ye dan ewom obu ho no mo Nyankopɔn so prepare nyema bi ama wo obu ho no yie de ni 40 ho dabi o wo yie de no wanim o yes wo yie de no wanim ana wo de bone bi ete wo nkwaso na bone ade te wo nkwaso ema wo nkwohia yie de no dabi na Nyankopɔn be che wo yie de no mu mfaso obe che wo nyinche no so dan mfaso te ba bu masem wo ka no abrante me pacho ja wi wate yes ja dwaman yes ja krono ja hantan yes ja masabe yes na what timi nyina dan ache just great na ja mfia hwe mfia obi twe mfia mfia secret means no dabi some mfia ne pusi mo okay bitwe mfia che se wusie no opegusi obi Nyankopɔn fa ne sanka omi adwene no me pacho twa adwene se ya Nyankopɔn se me nka se mi nchaw se Onyinikyere no hallelujah ade sa wa dan wadi wagya no nani he's talking about obi a Onyinikyere wo for bu oni ani die ama panyini yes utimi preaching pa yi a ubese me na 10 commandment no any word Nyankopɔn de mai asam no also for hu Nyankopɔn preaching na wonti ase da hallelujah amen me say we preacher no wantimi am base the commandment what's the commandment who take him preacher o tie kwacha behunu yes say me run no 10 commandment ni eno ani adwuma no dida meka wudi asam no ewom meka adwama asam ewom yes hallelujah amen and na me no kan nyincha wasam eti Bible asam o kan asam mu do o se me nka ncha wo say the way jane dan wonani wo kan the book of Deuteronomy chapter 4 verses 6:1 Deuteronomy 6:1 Deuteronomy 6 verse 1 verse number 1 o se me nka say yeni mnansam o se we ni dan we ni mnansam asede Deuteronomy 4 verse 40 o se we ni mnansam ni dan asede eni atamudi a Awurade mu Nyankopɔn ahyɛ sɛ yen kyerɛkyerɛ mo hallelujah amen Pacho me na mchogo babu no be printing press me pacho read bi am no be enti aye yeni mnansam wani mnansam asede ne atamudi a Awurade Nyankopɔn ahyɛ sɛ jampo ya wa hyɛ sɛ yen kyerɛkyerɛ mo also for church members no yes na munya atonton na ejimie meji kwosom meji kwotua gisra hia me mpoano fagalo baji nsuo bra me nyaa wo
na koso Ghana mem ha no onye poso men kan chose we ni ahyede a Any atemudia. ani atamudi a Everybody munyankopon sese. Nyankopon twedi ampo ya wa hye se Wa kyerɛkyerɛ mo. yemfa nti chi wiase Na wasura awurade. na nipa dodo abegyina di no bi asuro twedi ampo ya we Na mo di na hyɛdeɛ. na nipa di Nyankopon hyɛde Na so mmere nsam. na yedi nyemra nsam A a ɔsɛ yɛn so. wɔhyɛ yɛn so a Enti wo ne wo ba. wo ne wo ba Ɛne wo baba. papa wo baba Munni ahyɛdeɛ so. wo ni ahyɛde so Na mo nkwa na na ware. mo nkwa na ɛdɛn Aware. Enne. Menam chogu babu no baby. With the babu na sacha. Yes. Deuteronomy saka sem ya kyerɛw. 440. Deuteronomy. Deuteronomy 440. Di na hyɛdeɛ. Wɔsi menam o dia o wɔsi ɛdɛn. Di na hyɛdeɛ. Di wo Nyankopɔn hyɛdeɛ. Ni mmara nsɛm a mehyɛ wo na yi so. Di na hyɛdeɛ ni ne mmara nsɛm a meyɛ dɛn. Mehyɛ wo na yi so. Mehyɛ wo na yi so. Na awia wo ne wo ma wɔde wo akyiri yie. Maame. Wɔne nkwala na TV no ana. From bra. From bra. Yes. No metie. Ɛnɛ. Ɛnɛ maame bi ti ase. Wɔsie ne ba. Oh. Hallelujah. Amen. Tieni papa. Frank nkwala no bra. Kwa watu ba no sra ha. Ade abraba wa ma oba na ebo. Oba de fare senka. Amen. Bible say papa maame Di na hyɛdeɛ. wo frase di so papa. Me Ni mmara so mehyɛ wo na yi. papa eh. O se frase di onu twadi ampo Nyankopɔn den. Na hyɛdeɛ so. Na hyɛde so. Na awia wo ne wo ma wɔde wo akyiri ne Na yie. wie wo ne wo ma. A wɔde wo E akyiri. jobu ani yie die wo ne mam. Yes. Social E security. tete sa wo ma no e benyini. Na mo yie die na wo. Hallelujah. Amen. E ba be so. Na mi bisa akwahye. Sabra wo hwɛ mi. Anya wotwetwa wi a. Ofro oba no so metra se. Wotwetwa bi mu a wo no. Bese wonyi no be hwan. Maami wa utimi pia oba ne sikurom. Wa afo ne nam krom kokokokoko menwere me ho. O ma den. Ta kokokokoko. Ah na ma di. Baby wa tiri mi na meto ade ma. Kokoko wa afo sikurom. Pese me yɛ masɛm ana. Froko de dan. Pese me yɛ masɛm. Ajibi papa we asem a wo ka kyerɛ me. Ah. We asem a ka kyerɛ me. Pie. Me pie sɛ Wa sɛ. afo kokro de bia mo. Fam ntoma me froko no. Ubechi baji di obefra. Usora me ntoma na wo. Waji ntuma no. Ntoma nyi. Ma hwe yi o. Abodam. Meti wa kuma o. Obeti wa akoma wa ni so briu. Meti wa kuma o. Ya George na tie kira yi. Hwe niam na so a ebe fie ho. We are bema bia me me je gu na what esesa ho no wo ka se me jama asesa san sa abodam. Wa fo ni nam krom wa bia wanyina du so na mo na atwere ban wa abodam ye funu We ana. are bema me be fie. Sikrom. Meti wa kuma o. Wa jimi yase me ka se sikrom na se wo kofa osuo we be masuo bia be fra. Wa abodam papa. Sikrom Deuteronomy chapter 20. Deuteronomy 27. Yes. Verse 29. Yes. 19. Janko. Okay. Shababunum. Abba mami. Diababo. Who social security who are one bedroom. Who social security now sign is Leviticus 19. 90 oh. Verse 29. 29. And Frau Baba. Mami. Yanko post me ma warning. Hen one pia baba. Emani kubajamain. Hen one pia baba mani kubajamain. Yes. And pia baba mani kubajamain yo. Yes. Anya sababu se jana besi. What's na assassin so bajamain? Mami no ubadi bajamain ya. How bad eh? Ebro. Na emusuo. Na musio. Anya assassin so ma. Ebe Kansas na bi bad eh? Ebe ka. Mesi kakra be kam wa tene yawo. Yes. Kwan bia so. Bible say teach you ba no. No nso Nyankopon. Yes. Woni no. Una wo pia na sikrom. Una wo pia ba na sikrom. Bible say men kasam chama wo. Wadwenya sharp woni mra wo so. Empia baba men ko ba dwan ya bi da. Mesi ma mi a wo hwe mesi wo pia ba kan fra no. Kan fra se me na me kan na ye dan. Bra. Yes. Madam ano. No, Bible can say much now. Yes. What's Onyinikyere Mu Mfaso? Yes. Onyinikyere Mu Mfaso say maami. Wo obehu ba. Obana na no. Na ɔte wo nsa nka na yesogu wa no. Yade bi enim. Yes. Na ate ahotom. Onyinikyere Mu Mfaso. Ene maami ni so wo mpɛ. Onyinikyere mu awrawo. Onyankopɔn twedi apɔmfa ne senka wo. Amen. Emfa so bi wo mo package bi wo. Abrante amprepre wo nkɔgye sikaduro nkɔtwa wo nkɔna. Na wo mfie ne yɛkyɛ mu wodi hafa ama wo. Yes. Hallelujah. Amen. Ya wo ni mu ne papa. Yampa. Woni sikaduro fo dwuma mu di. Hwe amfie Nyankopɔn de ma ne he obi wa ne sister years bi kwa na so kodi. Oh yes. Sister years. Media no. Na nakufo do onyamfia nso obenya president. Check it. Ubehu. Check it. Ubehu. Uti woni mu mfie mu a unwu ya ne de obenya. Adida ko che wo akonfo. Adida ko ko anu adro. Se wo ko pro wo so ko gisikaduro, wo ko gisakawa. Udi won mu a onipa hye wo hye
bram or who saw obey at the age of 55 years. Yes. When a year, no, I trim Fiona Benima at the age of 30 years. Only 27 years, Nakwaje, to a chimba, I'll be 35. What 2 years, free throne or Yabadama, and when Yakopodi or Yama won, Yakopodi Nasumia womb, but Okonu, some unfriendly one, Jimmy and Hallelujah. What did he Yampu from Yachinua, Ombaton Kwana Benim, Uber Winter, Ubediska, and Super Wintam. Now, there Yan said, there would get implications. No, Yakopodi no Dema wanted here, or shall I head? Where should I? Onyinikyere Mu Mfaso brante hwehwe kwan aba hwehwe kwan e mama so twetwe na wodie no wanya na Mr. Right no so wote de kase oba dwama oba kosia bad one no oba hia be wie watoso e na manie mu no if Mr. Right beba no sabre no na obi abesi wanimu a ono oba bra so ahotonim body and fancy kan amen Onyinikyere Mu Mfaso yes na Mfaso no Yakopodi amaye no agi se ofa na hyede so nkore just what dinner kwanso one until no kura kwanso it Bible na se men kan che obiom Deuteronomy 4:4 is aka se ma chew yes Deuteronomy 4:40 no kan na me gye was it dinner shede ani ni mna so me hye wo na nyina so o dan dinner shede didan na shede dinner shede ani mna so me hye wo na nyina so dinner shede ni mna so me hye wo na nyina so na awie wo ni wo ma wo de wa chi ye awie ni wo ma dai wodi wachi ni ye na so yesa wache wa asase Awurade Onyankopon de ma wo so wache wa Ghana papa wodi mi ntu kwan obabi na betu kwan di abrawo yes ona na bi na eba be di ya we petro ni tawo agu obi kom na ono be sesafie ni ye mo no bi binti nyema bi agye agu enso Nyankopon se yedie no wo mo so ne mu emfa wo so na ba efa wo na mo na bi so ana wo so sabe wani na ho enti anya dia obedi bi nti obewu obeti ne akire se ayeye enso na won kan obeti ne akire sai den ayeye enso na wonya den won kan na dia ya ne se o mana nanum nya agyanum bi ni enanum bi nti no obi no mo de on be ye agyanum bi ma ye nanom na obedi wo nananum nhyira Onyankopon de ma mesi Onyinikyere Mu Mfaso nya abotre twa obade ampa nya abotre empepre ho ntutu mampamrika gwaji empepre ho ntutu mampamrika to free bonim because we can the book of Ephesians chapter 6 verse 1 verse number 1 we are now so kind the friend saying the book of Psalm 91 Psalm 91 verse 14 to 16 read the Bible was Emma munti awofo asem Awurade na yei na tene was na wani ade tene di wagya no nani yen emransem edikan ya boshe den ewom wani mransem edikan de ewom boshe wom na awia wiye ya sa be repeat asem wo New Testament or pick what 10 commandment yes what dey wani mransem what Emma mutem awofo asem Awurade na yen na tene ade tene di wagya no nani number 1 di wagya no nani yen mransem edikan ya yen mranya o maame papa wasem obi a wanyini kyem obi afo boni ndie ma Ghana Ghana mante mamba wo ti nyewu support nkokọ asem o bekokro bi snomo from famban as a stand election 18 20 na ya so what a shock gone too soon oh why so soon back be abakra they move to another location yes we free fie kwase ya yes asesane dabre over there for the same coming from famban ho di wagya no nani Bible said di wagya no nani when mransem edikan ya boshe wom how so you see the word boshe wom na awia wiye na wie boshe na me kire se boshe na wom wo no ayi Onyinikyere Mu Mfaso boshe yes ebe wiye na wona war wasase so na abawati ja wo ye wo banyina che kazo anim kanu anum TV no how testament kasa yes and try cry also dey akwan hwe translate cha wo dwane so pompo mabua mo nya che oh yes una so ru behu what dey for senka amen what dey cost wo Ghana ntia mo fe Bible see what say when ni dan emransam a bosha dan edike a bosha wom na awia wiye na wona war wasase so ofo say Nyankopon person nipa be wu rough sa tabi ka say ne fa sa
and the Ghana Ranten and Mabawa. Ye won't Yinchan Mu Mfaso, yes, Mr. Preaching Iba, never be two Yinchan Mu Mfaso, the Tibabu, but the with the book of Psalms, no, 91 verse 14 to 16. 91, Jawa 14. Baban and Casa. Now say of family, hallelujah, amen. So far, Jinqua Yashua Mizia, so Urano Kraj and Qua, Obeju, Obejo. Memano so, No, Bamauso, every say Onyinikyere, episode, we are a Onyinikyere, Tibabu. now also from me, Now, Frano, Megino so, now what Nante Krunku Yabdina Shadia Swa, Megino so, what I do was one power. I him, No, better. I want you about Cosso and Manim no account. may you know, No, be you. no machine anymore, No, I shall when you yam. Memanedi and Quatin, Amen. Amen. And then with me. Debbie, Papa, what dear me? Debbie. You get what dear me. I have any more. Yeah. Or how many more? yes, Then you will go. Debbie, And you go for fun, 9 and a half. oh, Coco, you sat back. What you know? Well, you need Papa. Debbie, Why wouldn't you me? The what dear me or can you call to next year? yes, Yes, on what you can't want to not to who's so who's over. And what didn't you? yeah, Monsense, your mamma, Baba, no call. yeah, Yet you are running for pro. Debbie, Yet you are quite watch. I said, can the center boat at yet. Martin, Yin channel, or one year punishment. May the Bible be Yes. Bible sent fast will be one. Now, Yin chan fast one in one. What he wants will be how. yeah, When you be only come up for the dimmer for what do you sharp and me to for Yin Chamun fast war? yes, Bombay so bad you be back dumo. Hallelujah. Amen. The Bible. Bible cast about the book of Proverbs chapter 3:16. yes, Proverbs chapter 3, Some verse number 16. yes, I Maybe some experience in Chemu Jumensa. what's the man say? What's Onyinikyere in the Proverbs film? chapter 10, 2009-10. okay, What's Onyinikyere in the film? When you check your boss, men can't tell when so or bow one or the ninja Oh, the film. and or the show in the film, the mouth. Now, Bekumukura and Munyam. And now Ben Kusian Munyamau. Tinakopon or the ninja mouth. Yes. Ninja and a woman fast woman say, and the Munyam ya day. Oh, ninja. Tis will be war and Munyamono or get a ninja. Then the Munyamu ninja nudia. Let us say, did you never go any punishment? We didn't quasi as in Yakupas coming couldn't tell. My man at Transact and me prano. But ninja one more kai. Tis a fjord. yes, Mama, Nana, now, I won't put where we try to post an so. post Okay, and go ahead and say Guso. post and a crack casa, Post an a crown. A mysterious position oh, yes, in the Guso. papa, So, Yanko Push was say, Ninja one in Nifanum, What's Onyinikyere in the film? and a demon was out of the mubium. The Bekumukura A dear, and Munyam. and Munyam. Nakwanya akwanya fe. But it's our quain. I wanted to win you change our quain. Your name will be a dear fair. Nasanya sudwe. Bibia, you be a sundre. Ayen kwadia ma wona Some could be as hard as me can you be an man. Debbie. And could be a mawana. Was some. Inshira no nipa. Shadow the power what your apostle quite man. Okuram. I will cry and go pass them. Or criminal crime, you'll be our dinner. You did not tell the Bob Lady. Debbie, I tell so them if I want to. What's going to sacre? What's so Christo some quail? What you saw them, Sasson Penny, what family, and so forth. I saw them away. I saw the penny to away. Control from Crowd. And I saw them go back to Christian brother, Christian sister. Christian brother, Christian sister. Christian brother, Christian sister. I saw the money from them was a day. And one I remember me a day. And why you say, Pacha, you are Chenny. Debbie, who may I catch us like yes, I did to me one. Yes, you fast aquaman. Debbie, hallelujah. amen. What am I? Eh? TV no. Proverbs chapter 3. Proverbs 3. Verse 6. Verses. Who awurade wakwan nyina mu. And net hear me. Who awurade nyankopon yawe. Oh, wakwan nyina mu. Ono betena wakwan. Ono no betena ni pa wakwan. Hwe na wanye wani so nyansafo. Wanye wani so nyansafo me dia no me dia me ya na me ya me te dia me ya se. Su awurade na jade okeka no. Dan wo firi bone ho. Dan wo firi ntrabonim anka jem se. Woni dia se wo yo. Proverbs 9. Verse 10. Tibonim. Ehwe nyinche. Wokwa. Nyansa fiti ase. Nyansa fiti ase. Eni urade so. Nyame so. Okronkron ni hunimi de. Okronkron ni dia. Eni hunumu. Enu na bema wona doso. Adoso. And ye yankofo be said there is no God. Obi si nyame bia ni ho. Abeda nyini. Ezo mu yamanim. Na mo pofare senka. Amen. Wo mi adwene. Amen. Jamantas no ni ho. Entas no nya adwuma. Bible say, o jase. O si nyansa fiti ase ndey. Urade so.
Akoye brema bi ani mo se Nyankopɔ bi ani ba bia. Nyankopɔ made the past or use say word we 14:14. Yes. Psalms. Psalm 14:1. Me part of verse number 1. What's odwodwantwie? 14:1. Osi hwan ya? Odwodwantwie. Odwodwantwie. Eno wose na koma mu say. Aka na koma mu say. Onyankopɔn bi ni ho. Onyankopɔn bi ani ho. Odwodwantwie na sina koma mu sa. We ni mo a. Odwodwantwie na sina koma mu say there is no God. Yes. Odwodwantwie bi na no a say nyame bi ani ba bia. Now Bible ka odwodwantwie a wote odwodwantwie na say. Odwodwantwie no wagim chan kwasia. Yes. Sir. Yes. Kwasia upgraded. Upgrading ni kwasia jimi. Upgraded kwasia. Bi na no say there is no God. Na ba de nyina che. Onyinkyere da. Wo hu sika ni mo. But wo hwe dia ya ne say wo time eba na wo di na Nyankopɔn ayu fast. Ene fe nka be de na yo ya. Asa aduane chi wonu obi abɔ so tro no. Asa wo mene asa bubra. Bi na beto Nyankopɔn fa ne senka. Amen. Ya dwene no. Amen. Ate. Nyansa fitiase. Nyansa fitiase. Eni urade soro. Eni Onyankopɔn. Okonkon ni hunimde. Okonkon ni Nyankopɔn ya wani hunimde. Yesi obi wo hunumu, obi si obi wo nimde a. Eni obi osuro Nyankopɔn. Eni ma wo na doso. Ema Nyankopɔn se de ne um. Promise be na doso. No wo na eden. Adoso. Na wo de nkwanfie. Na wo de enkwa. Nti ayo, ubegyina che. Asa dide. Ewu asa akonya den. Nkwanfie. Wo de be ka wo. Asa ewu asa akonya danko eni awie aka. Etu hunu sanyanse ya. Tu hunu sanyanse ya ko de fiti ya. Aya den. Aya yes. Grab on fa side. Tina wo atu. Musa nyanse na mi preach na mi ka bi na bi ba ufia. Fa. Aya fa. Na Saudi fawa. Na Saudi de me ka wo di be di rough so. One obesoa wo hora. Na obesoa wo bone. Na obesoa wo hora. Yes. O peso afa. Na no adomre. Amen. No nkwaje. Amen. Ja wi hye. Jai. Ja peteshere. Jai. Ja smuggle ye. Jai. Ja masturbation. Jai. Wokunu won pre jai. Jai. Ja lototwa. Jai. Na ja masturbation. Jai. Sister Jai ashawo wate. Jai why? Na ashawo na nkasa wabrawo. Yes. Abrabo ne fa na ashawo no nkasa wabrawo. Wo be de nyina che. Na wawu ashawo mu. Tu wo kwale san. Ko kasa ma che obofo. Na no adomre. Amen. Ana wunya abotan hwe na wuhwe de da wanim. Unwu ya no obenya wo. Ampo. Emi ya se wo bobra bi na wo de be sai mfie na wo wanim. Na dia ya wo wiase ne se wo nipa wu a. Na ne mfie na da nanim no. Enye obi aso dia. Yemfa mo obi o. Dabi. Ayeka. Obi an na bi de. Ti se wo se wo de na wo se no kwa. Wo stars e wo mu nyina no. Ene so asai. Ase wa ya aduane no obi amedi na asai. Ti mfie no de wo mu nyina asai. Oh, na dia ya na se e bia de odi wachie no oba no. Anka wutimi mia we anka wuduru mu a anka no be bi di nhyem ti wo how kese ba dia how nana. Ene o ma ne se wanuru yiedie nim am wantimi nya hwe anto fie nti wasefo ni bebre. Wotitwi na meka na se dia ayi. Wantimi wo prepare ho gidigidi na wo ko ntam nti no amankwala bi e wo wachi ba no. Wantimi ankoto nhyirim nti ma wasa wachi. Wo ba wo ye den. Wo ba wo ye den. Ka burtena ka be nya no ka to nhyirim pe. Nanka wona no so betom bi ana wona ade ne wo so no wo wawu ntam ko enti asai tinne amankwala ne bi gugu montene so ebi ni eja ni na ayo yes ko de ene de na so opi sa do no ono ko temu ato ndo wona aka wona ba na chi nyina aka pona chi ana ba wiase ba gi sa nkwase asem we aba ha nchiri masa wo so aba wagu sa la tenkura aba wagu sa la tenkura when you nya beted dia brabo fusani tutu asam ti sadwen sasai ma mina bua jama sa ma yesekunu very bad very bad very bad wa wuko amanchi bebre timfaso nyincha no umanya wona na umanya ya bi Psalm 11 to kan Psalm 11 verse 3 say wo say nyina so no onye ko pose men kan che ma mi hwe ya babu o onye ko pose wonim na enyina so no ode ama wo no wo say no a wonim na sa wo say no a otrini ni be ye den oye tinini wo abrabo mtu wa agi Yesu adi as no obre because ma mi na ntimi open door na so aso bo ncheche ba mu yo yes obi titi na Christ of we bi bre no se me ntimi ho asese me bre o ma me o papa bi digidi foundation no it doesn't just on ko have ba ko have bo bre ya ba ko have but no pram ho de mo ho ba kire mu yi God yes open door no ntimi open door Oba de fa senka o mi adwene no Bible na kasa kire wo yes me titi me se ma Bible nya dai enkasa eto asese wonim wo say na wo say nyina so no a otrini be ye den otini ni a wagye Nyankopɔn di wo wachi no be ye den
What saying in us one? At the moment you achieve for Yabajinya Kupadi Somo, Mammy, Yababu Papa, Yababu Papa, Woman go for cassette creta, Woman go for the cassette in the yes. Because of who they were yonti, and then what do I mean? I mean, body them to cassette. Yes, when one saying as well. Yes, I buy one head one saying as well. Yes, I buy the red one saying as well. Yes, yes, I buy a case amount. Ah, you sing in German fast will be all. Now, but you're now on Sanka. What was it for some Mekabi? Body of the Sanka. I mean, I mean, and I blah and I will. Ababa na ubone ne baba ne kasa ma chew it mo adwenya sharp oni bo be kasa mi a chew na se mo ka mu do ti aye the book of Proverbs 9 no kan obi om yanko okay 9 Proverbs 9 manya Proverbs chapter 9 verse 10 no kwaso nyansa mfiti ase Proverbs 9:10 yes nyansa mfiti ase ani urade suro okonkon ni unimde ani hunumu na nu na ebe ma un na ebe doso very good na wodi enkwamfie ebe ka wo enkwamfie wodi be ka wo yes na enkwamfie no no se hwe no anse nyina so no to Proverbs chapter 6 yes verses number 15 yes 3 Proverbs chapter 16 verse 31 16:31 what's abotre eyefe o se abotre den eyefe abotre efe ene adwono ene den adwono ene adwono abotre efe ene adwono ye hunu ne tere na kwan so nyakopon se abotre efe ene den adwono so wanyina dum pempe so nyakopon abo abotre wow for ultimate start fumi fita this nyakopon start bo abotre ne wiase de no wiase abotre ode abawo ti na se unyini ugro wow unyini ba tiayo nyawo wa 35 years awutini esati adwene penya mesumbi wi akiri yango fa ne senka amen udi wanyini ye ka wasam se abotiri ode ama ne adwono yes na adwono so wo mienu babo ne beka adwono asam akira wo ti babo wose abotiri efe ene adwono ene de ba de adwono na panyini mu bi adwaman wanya adwono sei na de adwaman adwaman ti apeto akayomo wase abotire no sabotre menga so hye head why mistake am person catch you say baby we do the nkeja no 60 years man 65 years ti be share you man wa hye wani ati wani ntonwi nani nton wa hye nani nton na so hunimu nwie hunimu idi adanse yes wanyini yes cause we we so want to hunimu aye dey ohun fita ba ko se tuwe mu tutu hunimu nwi ya se wo yo mo so nkan we adwamenti o person ni young boys chifu ekomai wa ho some to akayomo no o fa no lu nu ajalai is wanyi to ye dia wanyi hwe ukoto janim ukoto janim hallelujah amen what do you find in count amen what's your body effect any adwono any dia ba dia adwono wo hunu tene ne kwa so ye hunu dia ba kwa so tene ne kwa so nye boni kwa so bi ye hunu wa tene ne kwa so papa nu osuro nyame nu a osuro yawe nu a hallelujah amen wanyini no ankofo ti nyamesam ne nyamesam afiri nche ne futupa afiri nche no enye papa nu ote wonu a oka nyamansam debi ye papa nu wanyini papa wa fuju wa bo kro no anyini abeyi olumai na no wada na architect tibe chepen paper to what draw diagram mu do amuhuri we say wo we sese muhuri a be me ya chementa ese wo we mu twa ho hia na mu ye ne sei na we sese mo fa ba kunta olati po ni nchen mo de me no olumai oti architect kronum architect oti wo ma ni abeda hye no still na ni ma no so oti wo na nkwase ade no wa olumai a se woda so hye wi that's why me hanu mu tv no sasa me nkasa mche na ubewu Yababo body for the same count amen who say foundation no yes who the wachi ba no ka won dey suba no what prepare kesa to ma unchi ba body for the same count amen who ya say onyinche mu faso no onyinche mu faso who ya say no body for the same count amen wo mi adwene mu amen nani wadomre yes abotre fe what abotre fe eni adworo ye hu ne tene ne kwa so ye hu no dia ben kwa so enso obi je bone kwa so obi afuju wo bonim wafuju wo wim wafuju wa shawom wafuju ewa friends say kronubom wafuju wa ambrobi mu wafuju wo hallelujah amen ewa koke num wafuju
Ate. Titi atu dia di no lu on person obi ebe so anyini a. What just akola? The belly. Anya so ni nwi won. Oja anyini sese aba hu say yes. Wa fa jo just akola. Just 2 days bia na wakọ baba. Gba bia just akola sa. Tu na no hu bia wa anyini papa. Me sim ko check ni ko to dwa ni. Yes. Mu se wanyi. Ni mfie no gu ho. What the man chasem na. Amen. On fa ne senka. Wo mi adwene. Amen. Ba mu se san nipa we no. What onu on person be nanti obenyini wo tiri ni kwa so. Still body na no di. Yes. Still body na no di. To trust some nyina wona kwam. Look at the book of Ecclesiastes 7 verses 15. Wasanka 7 verse 15. Was me hunu ade nyina me huhu niem. Oso aye dan. Me hunu ade nyina me huhu die nem. Wo hunu ade nyina dan. Me huhu die nem. Me huhu die nem. So otri ni bi wo ho a. So otri ni bi wo ho a. Oyira wo ne tri ni mu. Oyira wo fa. Ni tri ni mu. Hallelujah. Amen. Oyira wo ne tri ni mu. Na otri for yes. Otri ni bi wo ye dan. Oyira wo ne tri ni mu. Oyira wo ne tri no betuma kwantam. Yes. Eno boni for bi so wo ho a. Eno boni for bi so wo ho a. O cheri wo ne boni mu. Ti sa papa we ne dwone de. Eye boni mo dwo. Nya tri ni mo dwo. Odo wanyi de. Wanyini. But anyini pa enso hunu te say unhunu so wo ye panyini. Okay. Wasi asam nkwa. I no fo say jaba o ye da so ye young boy. Okay ni mranti bere. I no fo so da so ye young boy asam o. Na kwasi asam amadu nyina na efita. Uhimu nyini utumu nyina fita. Me bia fita. So star wani mu dwa. Debi. Nyakopon fa ne senka. Amen. O twi ne guti so. Enyi nche mo dwono. Asam o. Na ye tiri ni mo dwono. Ana se boni mo dwono. Uda wa kakatrim. Asam o. Na check abraba wo mu. Me su bebre me nka so wu afa me kona papa so pa ma so nyese ma no ode ne mo ni yie mu a. Owo ti se kontonkro yi wada mansa akom. Owo a se jemre kutu o sire be yawo. Wan sire be yawo. Owo na pa kan be si fe otwu ta ofie ja be dey. Bedum. Se wuti asempa na tini na NKWAGYESEM ba ofie. Yes. Unwi a unim de obenya. Mami, unwi a unim de obenya oledi. Oledi ka ba bi wadui na nka wona nanom we manu ene ba bi wadui nka sesen ka akwafuom. Ka sesen ka akwafuom. But wase nyina so no. Wase nyina so no. Yes. Wase nyina so no a nya wan sori anyimache. To bi a hododo. Enso amfa kenten so pampa ma no mantu a obuada. And it's happening, baby. And now on an animal. Tuomfo. Yes. Tuomfo say me see so no. Me see so no. Me see anam apete. Me see anam apete. Enemy no. Abawa. Usi anu apete. Usi anu apete. Na 16 years girl. Na yase kana dwi no apunto. Ene. I kana dwi no apunto. Ene. I kana dwi no apunto. Ene. I can't do no punto. A drama ni say pacha. Ne on kind of 47:7. Yes. 47 verse 7. Kababoni anko. Isaiah no. The Bible. What so? What's it? Okay, so be wura kosida. I want you so be wura kosida. Am won fa we man so wakuma. Me kan fa so wakuma. Na kai we ye. We are Job 21:7. Os na kai we ye. Yes. Kai we ye. Yes. Kai we yo. Yes. Kai we ye. Sister. Job. Baby, I want nam na mu awo. O predodo. Obi abadama mo nyam meda da nenai. Na je so no na de pekoto che ne to nenai. Oni so agi mu meda. Adwama mu meda. Ade bo nyako poso wa esi mu na wo ya. Wa je so na ya fa. Yes. But we dim say wa sha won so. Abadama ma ne na twi chen so on fa che to nenai. On fa hen to nenai. Bonu ho abaso. Abonu ho abaso. Banu abaso. No nam krum se ya. Wa she boyre. Ne sa ya nga se zu na yo for week. Ya samo. No pet na no gon se bolga confirm. No nam krum. Etinye green tiso nya ndia. To de bi Yakobon te so no hwe prayer camp bia. Mu gugu aso dem ho ma Yakobon bu afum so munim. Yes. To de bi otena so hwe di o se, Michael. Akra. Ti grofo me na mbo. Ase toys. Yakobon hwe di so ti we ma body ani bi ni. O ti ye gu tri so. Enya wo dia. Oni ntonwi. Enya wo dia. Oni ahanwi. Enya wo dia. Boyre shawo. Enya wo dia. To just I saw them on we artificial woman. Yes. I saw them. Yes.
Isaiah 3:16. Nyankopɔn sɛ menka nkyerɛ Isaiah 3:16. Ɛma hantanfoɔ table. Hantanfoɔ deɛ mo yɛ ɛde ɔhaw bɛbrɛ mo wanhwɛ ne yi a Onyinikyere Mu Mfaso mo nsɛ nkantie Bible. Awurade ka sɛ Onyankopɔn sɛ menka nkyerɛ Ghanafoɔ ne wiase nyinaa sɛ ɛsɛn sɛ zie mo ba yɛ hantan. sɛ Ghana mmabaawa bi mo adane ahantan. Wɔtoto bankom da mo ani akyi. Ebi mo timi kɔtena se timi kɔtɔ bread no atwɛ ne ntɔ onyinya ayɛ dɛ. Ato egu. No atam kwansɛnto na so ntɛm sɛ ewurodu. Wɔde na mo tie no nam. Bɛhyia no ahyɛ short skirt. Ɛmɔ No ama open them front, open them back, open them side, open them side. On anu ni say na yefi. Nakashem. Na yefi. Nakashem. Na yefi. Nakashem. Adwama ni say pacha. Short skirt. Christo ni babet masha I am aware. Debbie. 5 minutes to care. Debbie. Alampine. Debbie. Yeah. Debbie. Ye kodi. Debbie. Ye be border. Debbie. See truth. Debbie. Apuskeleng. Debbie. It is a ultimate shadia any pacha. O say unyina so no. Yes. Wɔde na mo tie no nam. O say short skirt de nam kromo. Ɛmɔ mo nanse ka wagye. No be great me the kawato chende nine kokromonti. No ahyeche wa gba adwama na agye medals. Deɛ wɔyɛ yi. Na deɛ wo yɛ yi. Awurade bi matim kuro papa. Atofuwo ubetwa wo nkwa no so. Yes. Ubetwa wo nkwa no so. Aye me yama o. Onya ubeka se nyinche mfaso ni so. Hwɛ, wonim deɛ wɔsɛ mintanum. Sabra wadi tete, wonim deɛ wɔsɛ stanum. Wonim deɛ wɔsɛ 50 num. Wonim deɛ wɔsɛ 55 num. Deɛ wadi deɛ wonim, ba deɛ wonim dabi. The first one won't be a first one baby. Come as a package be yes. I would dear the clips. But Sabra would be bonny be sano. Enemy 2 for that. Yes. Amen. Job 21. Who can Job chapter 21 verse 7. Verse 7. What's adding tea? Was it maybe a question? Maybe some who we are Job. Who can Job? Job 5 verse 26. Okay. Okay. Identity. And a body for Yanka. Joby Canono. I didn't know about for you then. In Yankwa. When you check, no, obit the Okano, you must offer quite mamma in your Penica, you come with see. Who is here out here? That's why you're my guanum. Number way wabroche, one less wabroche, Yaman for which Yamago broche, you know, but can yet have no wicked man, you're not here, and a mechanism, who knew no. But you almost see. Abba, me the apostle Kennedy. Okay, oh, church him. Babs with church him. Papa no, Nema, I am wanting for. Nasi voice and printing for you now, so assume ye. Nemanso and any so. Nemanso. As when the manso so and any so who in Nanam. Won't feel more to. Mfi also be hard to come. Who be anyone? Who be any fear? When Yanko a baby, no more so. Yanko baby, no more so. Oh, name oh, Nina, Ninchu or Crancas. When Yakrawa. Nema ninanchi nya krawa ne nanchi biri ye enya awuye omo mpon kese ne mo nyina dore wo yini ntoto fi wa eti se nwenku fi ona se nkokwa wo na nkokɔ na bonko sua wo fi ho na nkokɔ na buburu nkosua verse 13 kwaso hwe wo hwere won na o se san nipa we mu no san nkofo na akɔ check fi ho ko check papa no ona wo omu we tantatofo wo nkɔ na o fi ho that of one if you're on. Hallelujah. Amen. Oba was a team wake up. Punishment they feel by who? Why check his canoe? Bible simin kan jo say omo hwere na ewa inipam grace kan wonu a otetom a omo wo no unim na ti a aka wasa kwonu owu ye no osun ko sa bra ni ya wa ko gani we bia be band na ni da so sa nyankopa kau fa ni kabere na yo ya wasa kwasama no ntam so omo ma sane kwasama no ntam so yes so di mu a yan kan cho tubeti na yira so nan se kwa na yesi ye onya post bi wo adwuma mu kura o aye be twa ne sa ska we sa ba we komu no dis ke bi akoye business bi e na onani de so e ba e kwahye e na wahu fufuro bi e ba e se be ba pew Woti agisi udi fi won komo. Onyo hwe so manim. Psalm 37. Kan Psalm 37. Verse 1. Verse 1. How in my ho sankrofo no ho. E ma ho amuyefo ho. E ma sankrofo no kra fie de na omu hu no. E fa nkompe Nyankopon de ni nhira no kra. E fi se eni dabi no. Ni e twoma gu sesere. En yo fa enkohwo kra. Na so bi so agiskadro. Esis ebie companies. Esis diakasi to talkers. If you Yankopon. Implications are what you know. Yankopon sem shira no. Hallelujah. Amen.
Hope you need to Debbie. and me bomb pay say and no package I won't fiem. Yes. And I was ube at the age of 35 years. 40 no nim the 45 win the 50 on the 55 win the 60 on the 70 on the watch Job 5. The Job chapter 10 maybe question about woman Verse 26. Job 5:26 said And would you Onyinikyere? eti tabre hwe Bible mo Would you Onyinikyere? eti sabe wo di Onyinikyere And I call them ana. eso emanim abraba wo be sabe wani ablasha wo mi sabe wani abla tutu asemi Would you Onyinikyere? sabe wani abrisaka wenti wo di Onyinikyere I call them ana ana. we call them name ana bisa question Bible ne bisa wo to di Onyinikyere ene be sanya verse 25 Verse 25 no. brawachi Edi so ube hunu. eti bisa question abraba wo boyi Ube hunu so say. eti wo ba be hunu say Wasifo be doso ube pia hu na. wasefo ube di wasefo mi sha ona nabi be di ti ube hunu ne nsam nhyira ne bi Se wona wo furu mu be wo mu bae no. ube gia to say wo a wo furu mu bae ni bi ne ebe yi Wo be say asase so ha mu no ana. ya we kasa o eti obi sa kwa jiti ona na mu be yi ube di bi anso wakọ eso emanim penwan mu tv no transfer nka sam hira wo ni sa kwa shi ona na bi be yi wo de kan ko this one ten ye verse 25 return oh ye So ube hunu so say. eti ube hunu say Wasifo be doso pia. wasefo be do so pi Anyone wo furu mu be anyone say. na furu mu bae be den Be say asase so ha mu no ana. Onana mo be ye ahabamono yes o be ye yie ma ankase ka wuti bi di ai di bi na kono Se me ni. odi ababofo no won nkyira ni ono so Debbie o. awon ye mu ade so Yes. Ho na wurade hyira. won nyankopɔ hyira eti o hyira wa wo de ti ha yo nyankopɔ sɛ nhyira no sɛ woni ma o kan Job chapter 42:17 Job 42 verse 17 verse number 17. ai February 16 ya February 16 no. ai kan Into about the o se me nka sɛ was na yeye chiri no. na ye kire Job di infrinchia ohaduanan. we are Deuteronomy chapter 5 verse 32 to 35 Yes. 33 yanko Was na yeye chiri no. of the year children Job di infrinchia ohaduanan. Job di mfinjai Oha aduanan. Job nya 140 years Na ohunu ni ma eni ni mama awon to ohun atoaso. ene ne mama dan Awon to atoaso. ohun ne ma ene Ene ne mama mama awon awon to to atoaso. atoaso tiayo Na Job wi tiayo na wabo akora. o nya botrema me Okay. Job ohun ne ma Eni ni mama ene ne mama awon to wanye nya atoaso. be ne mama eye Ni ne mama. mama Job ohun dan Ni ma. oboa kan ye What na ohunu ni ma. Job ohun ne ma Eni ni mama awon to ene ne atoaso. mama awon to atoaso Enna. enna Na Job wi na Job wi na wabo akora. na waba kokora Wadi na me. hey on package ne wo mu ni nche mu Mfaso no ohuma ti die wo wase bia wodi bia so akọ Yes. to fi obi abedi bi The kulim. to wo yi ase no mobo bi nu en mobo e kan ma yie nu There be obi asre. bi asere Hey. wo so akọ na so ndwam Yes. Una na cancel last kono be onu to aso no abaja wo ya we hu mobo Amen. on fanti ase mra Amen. asa be hwe se o maame wa mo bra ne yie ndi ona na no mo pa obo o pa obo to buru oba de fa ne senka Amen. masa abrabo no twese wa ena ne mpese mtufo se wa de nya sharp ababawa Yes. wonder wo time wo more time alanto wo more time Yes. maame no nani aba no so di wanu no Yes. enti ko pompa se ka be si kwan no so ama no ena wo so ama ne oba de fa ne senka Amen. wa de nya sharp Amen. enti mbisa akwahye enti wo bedi nana me enti wa mi bisa akwahye apranti ababawo bo no Job 5 no verse 26 aka samache Job 5:26 no. Ose me nka se. Edi so wodi Onyinikyere be koda me bisa mo nti ana. abraba wo bo wodi nyinkyare Abe koda me mo ebe ana. kwada mena mu ana obisa akwahye wodi nyinkyɛ ɛna ebe sane akwada mena mu ana so obewu what a shock gone too soon ade beko a bibie wani de Deuteronomy. ɛna obi hand to mouth omuhwe hand to mouth omuhwe Debbie. kakebla be shana ta so onya petesi kota ɔsi anto nyum frɛ no Boys can you believe in someone no abro no? Obet by ha agu so wonte pampam bia wo ba no bia hu ba bia wo free ba. Ati, o ka se bro nya na pro papa o. Ni nya ade fo, ade boni wo nyankopon, but obi wa pro gentle. Yes.
and someone no boro no why ha crown TV ba no bia di go bia hu bia wu fia oba so makaba o makaba and I will brofo asiasi wa wi petition ma petition ma prof lies no oh jale manu appreciate appreciate na wano appreciation akwa ne friend appreciate what is lands abe wura nsa no boss anu ane brofo na ne brofo aba but you that is saying oboko na chale you wenya ko oh yabeko yes okay yanyana enko na yes no oh na yes now no be WK impossible yes oh we mo buru na mo say uni mono why Mr. Mani Ampon me Mr. Mani Ampon if you see me WK impossible only me Mani Ampon waburu sa no oni kufo ni ko school very good only me ono kire kufo ado ade very good wow now me come bro who did he you saw it your medical expression. So what? Wow. Now if I take my geographical pen, when I started to write a bogner sheet of paper, and you see that gentility is not common or grace. Wow. Papa, who man come here? Debut. Who the coin? It is a question. Who the way he be sanya kwa medem? Because I mean him. Deuteronomy 5 verse 32. Was it? It Monshe. Namunyo said 3:14 ko otimunya namunyo said Awurade mu Nyankopɔn asɛm no osimunya obia nteme ne na obia nya dan enye di Nyankopɔn asɛm no yes di Onyankopɔn asɛm no say di na hyɛde so hwɛ ye na wa ma ne nifa hwɛ ye na papa wa ma ne hwɛ ye na brante wa ma ne hwɛ ma ne benkum nya ba hwɛ no ma ne benkum wate ɔkwan Awurade Nyankopɔn asɛm no enkwan ne Nyankopɔn asɛm no omienu no ɛso na mo nante sɛm mo ye modin ye nante so na mo nyankwa ye nyankwa number 1 na esimu ye na sesiye number 2 na mo na ware wa asase no so see so number 3 packaging way and I made a chair one there so nyincha mu ran e won faso jankan cham say and I go jedru na wu ntam kra ope ate nyincha mu won faso yes ate First Kings the nisan yam na chi ya na David Solomon wu ya ni ba Solomon be dia di Yakobɔ kasa mi che Solomon 3:14 First Kings ko na sa wonanti ma akwan mu Yakobɔ ka che Solomon wonanti ma akwan mu so nanti ma kwam na wodi ma hyɛdeɛ ani mimransam sɛdeɛ wagya David 90 year no mu sɛdeɛ wagya David 90 year no mu a mɛma wo na ware mɛma wo na ɛdan aware ɔka kyerɛ yɛ nana o Solomon sɛ sɛ wonanti ma akwan mu wonante ma kwam na wodi ma hyɛdeɛ ni mimransam so na wodi mimransam sɛdeɛ wagya David 90 year wagya David 90 year no mɛma wo na ware Solomon Nyankopɔn ne kasa asɛm wɔkyerɛ Solomon Nyankopɔn ne Abraham nante yes ɔfrɛ Abraham no ɔka kyerɛ Abraham nante me na yɛ pɛ ɔka Genesis 17 yes 71 okay manya awo ne nkasa ne nkɔ 17 Genesis 17 verse number 1 55 yankɔ 71 okay kɔ was Awurade na Abraham di mfihyia aduɔkron Abraham nya mfihyia 90 years Awurade yi ne ho kyerɛ no sɛ Onyankopɔn yi ne ho kyerɛ no mini sɛ Onyankopɔn twɛde ampo mini Onyankopɔn twɛde ampo nanti mani na yɛ pɛ nanti manim na yɛ dai na yɛ pɛ nanti manim na yɛ pɛ yes nanti manim na yɛ pɛ yes ɛna wo nam anim kwan akwa so na anam wo nam wo papa kwan so wo nam wankasa akwa so creator ne se nanti nim na yɛ pɛ mɛma wa mapam adam ne mu ntam mɛma pama da ne me ne wo dan ɛntam mɛma wa dɔ kɛse para dɔ kɛse paa hwɛ bɔ hyɛ ɔde hyɛ no Abraham te sɛ kai sɛ papa yɛ akadeɛ ne madi loto nya ne ni o we first say professional loto papa Nyankopɔn de ɔka kyerɛ no ni to so mo hu saa pɛ no sɛ kai nyɛ na Abraham hu pɛ no sɛ kai made so to can the book of Genesis chapter 25 5:25 yanko Genesis chapter 25 me patch verse number 7 yanko was it not that be 26 verse 5 was every say Abraham tie me ni Nyankopɔn ka kyerɛ ɔsi Nyankopɔn sɛ den Abraham tie me ni Abraham tie me ne odi mi siesie ye ani mi mmaransam so siesie ne den mi mmaransam so ɔti Nyankopɔn kan
Yankopɔn kasa na bɔ Abraham abaso. Abraham asɛm me ka kyerɛ no no. Otie me ni 17 na me born amani. Yeah. O born amani o Genesis 17. Yes. And 25:5 Yankopɔn say otie me ni watie me ni. wadi mi siesie ye Wadi mi siesie. me mransam masade obi so na say mransam. ani me mraso Yawa wo bodam wadi so na ebrewa ho. Kaka na ato se. Ebe kaka. Tie Bible. wadi mi siesie ye Wadi mi siesie ye. me mransam masade Why the betinya preach ya betinya balance 10 commandments. ani me mraso Otwum te wo wanum. Yes. Ewia de e commandment kule madwama e commandment. Yes. Wanim na de e commandment. Yes. Sombosom e commandment. Yes. O balance we adan. Bible no mai. wadi ni nyina so Wọ́n sẹ́ Abraham di ní nyina so. yes Tẹ̀mọ̀ Abraham ní tẹ̀yẹ́ wẹ́n fi Abraham di. The book of Genesis 25. Genesis 25. Bible ní nkasa. Verse 7. Kọ́sọ́. Was Abraham woni sie? Abraham wo ni ni sie. Abraham na wodi ye. Abraham ní na wo di yẹ. Eye mfie oha dosu. Onya mfi ahen. Dosu num. Onya mfi nhyia ọha den. Dosu num. 175. yes Abraham jan hu. Ana Abraham jan honhom. Owu adwupam. Owu odi ebe mu. Adwupam. Abotire ni aboni bi. Wabakra. Na wabakora. Ifia me no. Mfi ahen den. Me no. Obi ne de me no. Ya ka de ne de ame no a. De ne de ne yare enye den. enka ho Kiki all right. Obi so adi bi. Enso o me. Ti ma wadwe nya sharp woni mra so no start aka o na ntibrem. Yes. Da bi yesi enko ho na hiti mo uso wi mu ayenje. Uso adwama mo di abai we pan, odi we pan. Ana aboa no, ana begu anim se exam so etwro na anse wako. Etwro exam so anse wako. Ana obi si exams then watchro diabetes, watchro hypertension, watchro a friend say prostate, watchro hepatitis B, watchro attack. So emanim. Bi so watchro stroke. yes Stroke. Yahweh who mabo. Amen. Omo adwenya sharp. Amen. Frasia na dwene wo ye. Yes. Abatia utia yeye ohu nana ohu wofa. Ohu ba mi bi. Nti mpacho fesuade. Yes. Na ne wadomre. Amen. Na muntu na mo hwehwe onyakopa ka so ka wante. O se kai wo bofo. Awom na ntibrem so na wo sani. Mabo abre na wo sani. Na brem pa na abasa o kai creator no wona. Aso da bonato. Bibe pa na pesa o kai no. Onyinikyere mu mfaso. Woni mra wo so. Na timi nyam mfaso ni bia ansa na wafira asase so akọ. Wate? Mesi unwu ya who 35 years who 45 years hallelujah who you 50 mu who you 55 sister who you be share Debbie 65 who you be share 70 who you be nya ho ate nyankopɔ wo se obi wo kra wo man kra bi wonni ba kra na oba wo kohyia yonko bi ne betim be dog preko pe awo mna umiri wabom na be share wo fuso anya ncha ka be share saade no ha fuso anya ncha ka be share saade no Ninchemu Mfaso. Yes. Namlante mumpuna munsankao. Namlante wudodo. Wudodo. Ninchemu Mfaso. Unu yani mlobenya. Ninchemu Mfaso. Unu umisi unu yani mlobenya. Bacho jaiwi wate. Yes. Jai jamain. Jai krono. Jai antai. Jai wakuru wampra. Jai wayu wampra. Jai loto jai. Jai masturbation. Jai. And no big chichini bema beko no asensen chini bansa mokuya. Bede nyache. Wahoju. Bede nyache obi akwache dwaye a wutwetwetwe ho ama ukotodwe mu wo so unyinche kono availability unyinche keje mpo ya we mfa ne sanka amen omi adwene no amen bible ache nyinche mu mfaso okay 15:15 Genesis 15:15 o culture Abraham say o tinya ya ka Abraham say hunu ampara say Abraham ehunu ampa say wasifo be ye hoho sorry na wo de pacho bible me was na wo de hwe bible mu ye 15:15 wo de was Abraham wo de ko wajane mu nche asomdwem ko wajane mu nche asomdwem na wasiu kokora brepam yebesiye nkokora brepam kokora brepa nkokora bra yesesiye nkokora brepam kese before be free no efie ye asa na woko no be accept wo nebo asemu kokora brepam ti kokora brepam no ana mnante mesrew su udachi na dwene nyinche no na mfaso bi wom mfaso bi woni nche ni mu abrante so wo moni amaso na mo ni medi agro ade efe be mutan jiwunsam na no wadomre na no nkwaje da me ko commercial break aba
The kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Open summer shekot. Defend will be emphasis. And I know 9.
Hallelujah, hallelujah. Amen. Order for the topic in a bass with team when some. Onyinikyere Mu Mfaso. Yes. Kita packaging. Yanko pashe da prepare. Ti. Ewi ase krampo ese afibi ye sign. No correct. Sa na afibi so ye nchira. Tu mu ya no benya. Debi. Ti dem afutu am dem an say. Bo modia toto anamo yi. Na hwe Onyankopɔn mra so na di. Ba so ye ncheche na kwatram. Na nya ncheche na ntimi ngaide wo. Na even kra wo ye Kristoni no wantimi anya ncha ankwa wo bebɔ. Sanse ebia na wabra bo na wo bosom Onyankopɔn wo mo anya dai ewie. Yeah. One day me preach church now. Ante. Ti wo sampram onyame sumu no. Wan hwe ni ye pa. Wo akoto wo nkwatwene. So wo mu nyame so wan frase entam. Wan frase wan hunu tene kwan entam. Say mfie ni bi dada. Wasem fie ni bi dada. Eti wo nya church betimi agade wo. The Bible asem o ka mu do to ya brante awofo mu sumu ti ayo. Mo mano mo nchire papa. Esa papa obanu a hallelujah. Amen. Wo benyini na kwa be hwe no wo se ne dache. Wo se ne dache. Duan ye ni a wan kasa sa exams we wo be twa nsa wakọ. Yes. Because wo benyini wo so out be say what say dua amfa so obi anya dai enyini so. Look at the book of Proverbs 22 verses. Verse 22. Osimenka say. Verse 6. Osimenka say. Chere abofra ekran on faso. Sabra wuti apostle AGYEMANG. Chere abofra kwa on faso. Na so onyini a. O mfiri ho. Chere akwala kwa on faso onyi anya dai. O mfiri ho. Chere no. Wow. Friend ne tunofo. Yes. Me ka say esetete bre. So betu kwanya. O papa ana ma mitimi fra wa yemache. Wan tofo aka chose kwadwo. Yeah. Akosia. Yeah. Obi man so na wo kono. Tun fra afuku sama. Namfo pinye. Boye masam kwaye memasam. Makani mienu nya bo tutimia. Eno amansa no mansi wani so abrabo no wani so nawo. So bebre. Twen huyi. Isi Onyankopɔn kwa. Na ho di ni shira de ma. Odi agya kwan. Ho ara obetu kwan ne ma me friends wo kokro mu a, utu kwan na kodu kro no so a. Odi nkwasi asem. Obi ewia no. Ya. Ibidi ho. That is a otwene manasi no kure kwan so. Yes. Mame. Obani wa frase ye. Watch na tra se pen. Ana wani gidi wa ye no. Saka wa ube wo bi wonim. Twhwe chiri kwan. Yes. Eni mo de be fie o nyina. O ni so obayi nhye da mo bere pepe bia. Debi. Cars wo de be be wan dia. Watch na tra se why your batampa. And I your bata de ohuru bia o ye hwe han. Eni tie Bible no. Bible cast was chira bofra kwan ya. Onfaso. Na so onyini a. Ori mfiri ho. Wo mfiri ho. Nduba de na obayi etinye wo beba perwa na beba kokora no ben na baba wo baba yi no baba mawi etinya be hwe no so abewa kwala pa wo banana pa na na kan so papa abra wo suma na petition abra sa abra wo suma na petition aso wonyi no be dai sabra wo twetwa wi ya wo bana na wo twetwa yi obo anu a wa so wonfa nko soja na ade so di boja mu a wo so je sa otwe ansa na so na pasa obani nyi no ba dan eso amanim Salami 3 bi mo hwenu anum TV no Salami 3 no kwa sa wo sei enyina so no a yakopɔ se wonim na wo sei enyina so no a otri ni be ye den otri ni wo ba ye den papa frase atia wo ba no menkasa for close wo kan Proverbs na bia mu a 23:15 Proverbs chapter 29 verse 15. 29:15. Abanye nimka. Emanyansa. Na abofra watu ne sra ha. Na abofra ya to ne sra ha. Oguni nanimu ase. Ye ka sra. Chesa akwala no. Opia ye nhwe ba bi okọ. Yenim ba bi oda. Yenim aduane odi. Yenim papa wo hye. Watu ne sra ha. Eti nyina so ba ani. Watu ne sra ba bi oda wonim. Atade o hye wonim. So okọ ba fie se fa ho. Watu akwala ne sra ha. Oguni nanimu ase. Baby oni nam no was start bokro no. Yes. Wo guni maami ni papa ni mu ase. To bi a chin dire ba fie.
Mina paprada. Kwale bi kukumpuna no. Bidi dagbo bloshi. Info many. Info manu no. Info dachini. Obadi ya umanti asiambra. Amen. Wafale senka. Amen. Then one sound kwalandachi o. Ke wan hwe ni na so bese dachina. Ba bekase bi Isaac bekase mi achiro. Isaac bekase mi achiro. Isaac bekase mi achiro. What can the Proverbs mami? 20 22. Proverbs 20 verse 11. 20 verse 11. Bible number. Yetu abodi asam. Tie Bible. Aboframpo. Wodi ni niye. Abofra no a okita tete papa. Wodi ni niye. Ene hu fie ko frim. So free nyamsum fie aye den. Ohunu. Ofinyamsum fie o sa abofra no opia bonte ane ne. Wodi ni niye ne hunu. Ne hunu. Sadi na de yo ebe ye yie. Sadi na de yo be yie. Na atene no. Ne hunu se akola we de ya tete no. Ya no ya tete no ba. Na ne ye ne di hunu. Wan hwe ni ase da kwa ne ye ne hunu di a. Isaac kasa wa cha wo. Leviticus 16 verse 44. Hwe ni ye baba. Wan hwe. Hwe ni ye mame. Obi bu ebe yi se. Wan hwe ebe bi bebe wa kwam ebe yi bebe wa kwam da che. Said enate no. Said the party no. Like mother, like daughter, like father, like son. Wan hwe ni ade nko be kan said enate no. Se obate no. Sana ne batie. Said ye jare tie no. Sana ne batie. I'm chogu babu no. Debbie. Be a printing press. Debbie. Me a printing press. Debbie. Mami wadwo nya sharp. Yes. Wani mra so. Yes. Me pacha wo sei nyina so no. Oba de mfa sami ma wo. Amen. Amen. Okay, the book of friends saying the book of James 1:13. James chapter 3 verse 13. Ninya 13:13. James 1:13. What is say yes so bisha. And that's so be bob na onko yie wa brabo mu a. E mane nka so Nyankopon na so hwe. Na nko je ba bia nka se Nyankopon na test no. If say body bi so Nyankopon hwe. Test Nyankopon so fa body test. Ono so obi anhwe. On so obi anhwe. Enti so bisha. So be bob bi no wo hunu no wanu asetire mu. Na yo no akono agege no. Yo no akono na agege no. E dada no. E dada no. E na eso ne hwe. E na eso ne hwe. Na se akono no nyinsan ya. Nya kono tse ni padua no nyinsan ya. E wo bone. E wo bone. Na se bone ni wie nyi. Na se bone onipa bone a wo di ni wie nyini a. E wo. The wages of sin is death. What frase di bone no wanye kofo wo abra wontam. Wan hwe di wo wontam bra. Na se di wo wontam bra ba bra wo. Yes. Wan hwe ni na di wo wontam bra wo ba bra pa. And obi se nyame bi en ba bia. Ya ne ba ye mponche bi ne no bi ne ba. Ya ne na mu a ne be ye nipa. Keka sansem we sa. So ni nyansa no use na adwene uni adwene bia o wadwe wo timu mu nsama na woka no wate wadwe wo timu mu nsama na firi wanu mu ye den papa bie no wadwe so uni nyansa nyansa ya hudo bebre o tie mi ye wan ponche nyansa o nipa nyansa o nimpa nyansa ya den ejimi fo nyansa ya den na we edam den nyansa nyansa be na ade bo life wo di Bible yi James 3 verse 13 no krenyansa ya wo no krenyansa mumu hwan eno nyansa fo eni nimdifo manumfo brapa enkyere ne nyuma odwo eden eni de ba ade biom odwo ni nyamsuro Any Yamisro or John Yamiso, who should you Yansa Yamisro Yaday? When you say the Copa be a day, Yansa Benano, Yansa Ben Crown, Yansa Yamisronim, Yansa Chelsea Yamibi Baby, Yansa Papa, and the Tababone. When I said one Tamona, so Tiana so in Tambona, Mansuchua, like a cancer Fuse, Wabra, I mean, can't show one so in Yansa, Tiano Cranisa with Yansa, Wabra, Yansa Tababo, Yansa also a crowy. Enfrisro nemo no efi fam ha ya ayo kra ne homo ne dia nyansa we na wo de nam wias na jimie mu nyansa woni mu a yes ate jimie mu nyansa yes nyakopom mi adwene mu ye no nche nyansa papa amen ate me si wo edam nyansa ho na nyansa efrisro ne dia de di kan se ne hote e wasomdwe e wojo e wasomre didi nyakopa shadia so woni abapa ye no ma abapa ye sa nyansa ne ma enye chinye hunu enye nyatwom wo nyansa so nsuya no wow nti nyansa ba na kura wo no nyansa ba na kura wo no nyansa ba na kura wo no mama bi disibu ato so ko you so nyansa yi mu boko nyansa yi bo dam nyansa yi nyansa papa obi si you so ano Badi fa nyansa mra wo amen omno osu nyansa amen na balance fam nyansa no
Don't punch Yansa, Yansa, Nkamanyansa, Kukanyansa, Nyansa, Free you only penyansa, penyansa, so you umianu, or sunyansa, and your family yansa, and we did the crowd, family in the crown. About your father's account, who's to do yansa? Yeah, yansa. I didn't know who is any panel. Shall walk a ticket or you said you gentleman. Yeah. I didn't to no buy, uncle no buy. Uncle Traba or no buy, a bino, on window, no talent, on no more. And so Banin soon say, see what the sky was in the pound. Body near. Almost any common sense. Body and fantasy. I mean, amen. It is true, Yansa. Yes. Oh, grow a feminine sabbatical. What's saying Yansa? What's saying in China? Feminine sabbatical. A feminine Yansa sabbatical. What's saying in Chamuday and Fasuano? Yes. But so in Chamun Fasuano, we are saying to Jawa, my family to Jawa, over saying in Chamun Fasuano. Yes. But the fantasy, amen. So in my Bible, cast with the book of Proverbs chapter 10, verse 27. Proverbs 10:27. I'm casting your right slow. You go pass again. Nislo, a tun naso. Nislo, a tun naso. Nislo to day. Nislo to naso. Now, bonny from fear. Now, bonny from fear. You will chasso. What about that? You will chasso. A bonny from fear. You will chasso. Yes. That's what better so dear. But I know what you know. You go pass with town fear. So, because I did your way in hand. No, but I'm feeling so dear, and in percent be some question. If on the penny injury, or the man who pay Johnson, be a pajansa. Come out for the page, MC for your pajamas. Very good. My other mamma one is a major camera, Mrs. Simitriasi, your camera. Okay. Open your pajamas. Obiaso opinions, opinion, and Patras 34, verse 12. Peninche deity, Psalm 34, Yamfama, okay. So for so now, while Peninche Pajas, I mean, can you mean so for man in church and the Yin channel? Yeah, now Yana woman won't check. Now be movie. But now want to be Slamo, my mamma in check, but I jai fancy gentleman, one the rules and regulations. The Bible. Psalm 34. Verse 12. Verse number 12. You are not Peter. Okay. Kaso. Mumuhain. Osi mumuhain. Ena ohwehwe nkwa. Osi mumuhain no edan. Ohwehwe nkwa. Ohwehwe nkwa. Na ope onyinkyere. Ope dan. Ope onyinkyere. So obehu papa. So obehu dan. Papa. So obehu papa. Kura wo tachire mafiri bone ho. Wo so ope onyinkyere dan. Kura wo tachire mafiri bone ho. Tachire mafiri dia ho. Bone ho. Tumufi azan ho. Ene wano na nkan na dansem. Eti felu. I'm out in Koto packaging. You bonny work. We are Zampa papa. Here's so many more opinions. Ya papa. Zampa papa. You shall soon get. You shed ye papa. What you in papa yet? What's opinion? Gebabo. You shall soon get. You shall soon get. Netino. If we say you yanko pomra. If we say I read anyone up to an enforcer. Nana so. Nana so etio musufre ebue ammo musufre awrade ni sane moyefo ani sa ade boyefo so be so maso asase so won so so dantem no wow so penyinche dia enne ka kire obade ya weso huma Peter 1 Peter 3:13 the Bible the same quotation abium was it the opesa odonkwa the opesa onyankwa na ohunu nnapa no ohunu ennapa no mananyini tachire manfiri boni mananyini tachire manfiri dan boni be azan too much oni cement also cement otimi tim ogro obetinya twanto ahyewa obefremu asem no flemu oye fabricator enie fabricating some otwa otimi kese wa otun nsemu nkyene obo abrabo mu a oya gifo papa obepam woni wadofo nyina no sim change bepo wa untimi mfro no on ye friend kokotako onu no onu mo asem sika wo ho obutu sa do eni ye free one pair onu ahuri no sidi ebi so hey Shababu ni mo. Wasi di yo. Your person don't go. Bodon kwanu panu. No hunna panu. Mani touch them free boni. You touch them. Ema we bia no de che bro yankwan. Na wo kan say yi. Entro ni nkese nsekudi aye bi mu ma.
onim se we so de tini pamfia so tie ba boy wanyina no jiwano nankana nansam nankana dasa manitri boni politicians ti manyina cheni asemi na dasam tie ba bo manitri boni chiri boni na wonya papa na ye papa manu hwehwa asomdwe no ni akire na di asomdwe na chi efise de awurade ni wo won na wotene so ni wo won na wotene so na so bi o mo de na so bi amade sere na awurade ni sa won na wo ye ni sa won na wo di bone obade ya wemfa ne senka mo mi adwene no efeti ha obeka sem bi acho the book of Proverbs 4:23. Proverbs chapter 4 verse number 23. What's it kura wakuma? And abranti ababawa. Osi yedai kura wakuma. Esi dia wodi asie nyina. Na emuna enkwa di free. Who can the book of Romans chapter 6 verse 23. Kan yanko. Osi muna dai enkwa di free. Enkwa di free. Tie. Osi yedai kura wakuma. Esi dia wodi asie nyina. Wotrank mu nyama wadopu nyama nyina. Ne mu na enkwa di free. Nkwa obenyanyo hwe enfo akoma we anwene musudwene. Shwakuma yi. Yes. Edi makuma nyina bedowo una uye mi kwanchrefu. Yawe edi makuma nyina bedowo una uye mi kwanchrefu. Obatampe medowo namasumu yawe medowo namasumu misaye midi makuma nyina bedowo ona uye mikwanchrefu kura wakuma fado the greater sin de odiesie nyina ne mu ne enkwa di free ni mu na nkwa di free den efri Jeremiah 4:14 hohoro wakuma ofri bone ho tie mi na hohoro wakuma ofri bone ho na waje wonkwa ni aje wonkwa daben ani wo busudwene no entra wo munkosi a wo san panyinche daben wo busudwene ewo mu busudwene adwen bi wo tim anya susu adwen bone and nobody ever listen to amen no me adwene amen omo ni so ntewo bibi jejewo yes me kwa aba ma be fa course yes that's in the mentimi antop bebre me dem ase the kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Upon summer shekot, Tifan will be emphasis, and I know 9. I give you for 9. When we were Yamia Quenua. Anu kwasemo Isoya dosu die Yesu Aji trosem neveti miyama yati yami asipa Wamuwe ise nyami ya kwainwa Share crone chiwati.
Some so for Michelle and Swenne. I can't bring it go big when you not share. I can't know anymore. In the year what is he cancer now? To be corner cause I get what were we? What is Abraham Dominia? Abraham so didn't he? So now for poor Joseph Sia. Yadibe nyami adwumano obisia sorry bia ya sorry pati oka wabwa enya sorry bia na ya sorry odidini na hwese osofu achi afreni munso afrena safu menina do de atu wanim se wa we yare no bra we pray ni munso na yare ba ko bia mani parents inside bra bedia kwa chene jumare koyie nyami me muna mane afedia kwa chene muna dosu enye na dasemini atrosemuni kontomponkwa na mi manye diempo asori bia ya asori anka anko konfora so dem koji mi su menfri osofu obi ho ekowie chenye gracia. Asante Enterprise, what the Benjamin Asante, or something to Sunday Radiacano. Udia ni pretu you mention the pasunti. Sonya me friend one as a one castle friend who was of war. I won you man one a bachelor. She Nasa won you man Fenyamia Bansua, a chance as a gawas of one you one of the poor that's a man in aqua. I shed. Chrono na beboni pamba. I try say, a glass of food you man and wasi. Wama you man and yam, Wama yami many maguasi, wabun so many. Laws a cause of war. Ya ubedi and ya ubeshanti, and yes, any moyam. We are 40 now with Timika no credit. Watch us of many na say, Yamisun Yanuani Akuma. Intadia wa baby I want shit. Tinyamia saw them panta di hunye. Check when yamia saw them pata tanye. Asa confu them share. Uyo confu you went him. Uyanya mini panswa you went you man baby you want dance here. Miniano mikoko boss and Hallelujah, hallelujah. Amen. It also near us, you are trading for Yawasi. Amen. Out of the topic in the Bible is what Onyinikyere Mu Mfaso. Onyinikyere Mu Mfaso. Same bebre. Ono body no boy no. What did you say? Tim ransom doom. What do no nanny. Apprenti boadie. When you saw dear mammy. Abawa. So, Papa. Emfubu emaya moyam na ni bibiem bit menyeska esna nyinche ni odima nyinche mu Mfaso na wo ne se unnim yes unnim bi obenya nti mfie bi wo no a oba de bie nchira proto wo de ama akasa obeye bokoboko na bedron akasa obeye bokoboko Proverbs 3:1 Verse chapter 3 verses number 1 to 2. Verse number 1 to 2. Bible nkasa. Meba. Ose meba. Emma ure infini me mana. Emma ure infiri oba de Nyankopon mra wade ama o se di wagya no nani no. Ma wakuma eni me mana asem so. Ose ma wakuma anya den. Eni me mana asem so. Emra nsem du nyina Nyankopon ahyede bi wade ama obi edi so. Efiri den. Onyinikyere. Me na ncho Bible no. Be a printing press. Ose onyinikyere. Eni nkwanfie. Eni enkwanfie no. Ni asumdwie. Eni asumdwie no. Ena de beka ho. Ena de beka ho. To come Bible no David transicas. Se pa na tia dia. Samnante.
Psalm 90 verses number 12. Verse number 12. Also think I say. Was mami wu Mami wu mi na kan. Said the tie. Said the tie. Na me nyansa Na me kuma. nyansa den. Akuma na me tibi di abom. Bra. Yes. Mami wu mi na kan yo. Abrante na makache wonya 35. Dey o wani mu nim. This is awani ma bim abawa. Wonya be 28, 25. Me pa chew. Wo mfi bebre wo wani. Yes. Kache ya we say dey me na David ka me so make mami wu mi na kan. Said the tear, I come in fly. Na me ntimi fa nya nyansa akoma. Na me ntimi fa mobra enkuduru. De odi amamelu. Hallelujah. Amen. Token Psalm 39 verse 4. Psalm 39. Ose nga say. Part of verse number 4. Ose nga say. Ose Ewurade. Ose Ewurade. Ma me hu ma wie ye. Ene obi e bom pa ye a na wakonkoto oba de me nim ne. Wona apostle ko agima so mehu say emfie mu wo mfaso. Te mesro ma me hu ma wie ye. Ene me na kakra wasusu Me na no ne me ntin sempa bi mabobrafo bi saa mesro ba de. Me na kakra ko mani mu no. Ma me hu. Mesro ma me hu no. Ma me hu me kyere a me kyere Ma me ye. hu se me kyere. Efri se. Na me ntimi ntisa me ne ma bi afi se. Wo ye me se insama. Ye me se insama. One day me be sa na kwasama. Me fie nya hwi wo ni. Me fie se so o. Ampara. Ampara. Se onipa osisi se de nera. Sa na wo ye huhuara nko. Be kontamo. Wa mo bra ya. Enso bia no be chemfie mu. De mfie papa na go. E bia nchira no be jawako. Wo senkafo. It took us 7. Verse 17. Verse 17. Ti Bible. Emma abode for someone no so. Ti sabra wo ti ase ya wo tie mi. Emma abode for someone no so. Na wanya kwase. Wan hwa la show. Wo be kwase. Ade ba kwa ya wu a. Nyakopa atwese hwe. Once wo wu at the age of 35. 40. Yedi we ka besi down ha. Ka weba. Ah we umri umojeni. 50 no so hwe. Ka ya wo dia. Hwe. Nkene me wum. Ye be ni nya che na so abezu. So abezu. Obey ni nyina akyerɛw se sanka wo tobo a anka wo at the age of 80 ana nkwase ade aye nti wo san fie we na hwemfie we mu nyina nyema bia na nka guwa nim wom Ma bone for someone no so. ti hwɛ wo yie no ma bone fosam no so Wanya kwasea. Adenti ana obubu ubra mawuo. wo be bu bra mu wawu ubra no be kyam awu aja half ato half no so mu nipa no nyawo dia The B. obi anso nyam mfaso The B. Osenkafo. the Bible 11. Verse 9. verse 9 What's abrantie maame mo frase. woni nyomo frase Nyakoma pa wom na ntibram for what do we do so no na ntinyo pon die mu o na hunu se ye nyina nti abrabofo na mo ne nemu wi kokeni tremor no mo ne apetahye wie no mo ne masam na mo no Yakopon do bekwata mu mu na Yakob be gyina so de wakwata mu ahya wo sam no slay queen do hu ye o yes slay wan ya babode ba so awu o wan hwe ni a udi mema so atijuma teachu akyere dwama momu nsunsuanso yes wan hwe ni ye how be be commence wawu no na ne wadomre na ne nkwaje da frɛ me na twetwe nkomo Fresh here. 055 TV from Fanto Sumom 055 955 2686 05076 90000 055 955 2686 05076 90000 ubetimi afresh abre na ya cha oba de ya wasam eze oba de adom one ye branch awo we no ye ko eye osino osino eye apejwa branch nti wa was ala wo nyina obetimi aba osino yes osino betimi aba osino betimi aba osino osino oba de advance de omuhia o eye remnant mission school osino dormitory no anti osino na ma no o ba beto so na wafa osino na ma na da so no osino ya body adma me na ebe lemi ya wadro osino do wa was ampatem che biela ho nyina pedwa we line nyina betima bo osino body adma body insha bebre hello patro di be akasa free hello yes sir hello yes sir Papa me chewo me juso na akasa free Papa Pocho I'm going to tell you I'm a father of fish man me chia chama fo nyina so Papa see John I mean sure on me adame na you be you want me on show Papa tell ya ma some Canada you want me don't pa fufu mu no mo ni cha Papa
na ya ni bi saying ya yok na ya bi say ni bi ni say no am na chief no so about na no so won so we take na nya ya saturate bonin kitsa on said that you put that say ya you tell ya me no ya twen we dey film am ya be for ya me ni ya me so you nkonti apapa na ya garden ya jame ya me shop papa abena na ya me mo amozon on pejo omo amozon papa etu na da betena ifindi na na kan ya me na asama na ensu etu ya se fi obon ya da wasi ya me shop o jira so no nyi wakuma so ade ma. Hello Bajodi me be akasa free. Hello Shalom. Yahweh Shalom. Let's go kaka. Say bobra pau. Wotia. Na say tai boni ye. Na ye papa. Yeminte evrade. Obedi kwandi. Amen. Say bobra pau. Wotia. Na say die boni ye. Na say ye papa. Menente evrade. Obedi kwandi. Yahweh is so great, Papa. And now I give you mechanical obody. Oma uninche, not to me some pakan de breman. Because you got the breira. One of the customer one of the father come into the ministry and then I give you obody Emma uninche. Ability. Amen. Amen. Nobody we shall be brave. Hello Bajodi me be akasa free. Me Josu ban kwagisem so. Yeah. Adan makasa free. Shalom. Yahweh Shalom. Adam Bajo Moses. Obade ni ndoba ya show me zi adum di. Ira Yesu. E ba so mama course, e ka so da. Ichi odan fu nyina. Ma se biarese. Papa Yesu, nyangopo yawe o shira pa. Amen. Abibia bitiu, da tibia na senya. E sinti ne ti ya ni gonya. Amen. Na mi ranya odi usi OKOH. Oba na o so nya so fu bi o jo YouTube. Na ya mi abi dia de ba ti say ni show. Eda o so ya po isa. Na udi apostle ko AGYEMANG no. Eda mba to ya se. Ko AGYEMANG. Edi ase papa. Bi le tese se ba din na mo so. E ma odi ya wa sam e ko AGYEMANG Ghana ni wiase nyina. Amen. Eda Kese onse mo nyame asema na mo so eba no. Sem ne bu on ma na ya tida. Bra bu on ma mo de nipa no no ka asem no. O se tra ka bia na ne ho nti na o tanti no. Esa adum bia ni. O te kura an fa na asem bia. Ba o de se ja asem no na mo so na eba no. Kese Kristo angasa na wayi wa maye. Ama ga na wiye mremu. Eya ya te won se mo nyame asema na mo so ba ne de. Everybody would buy a papa. And all the free of me, I say, a big dear someone so. Now, my not in China, near down. I say, I will come who pan or so for you now. Now, I said, they bring 1 month who came. So, no credit now, better. Now, the idea is that I mean, you, my, the Christ as a papa, so don't my Ghana. They're going now, I mean, you pan said. Bramuni di like is in your door, my Ghana, or dry papa. It's not what you know, quantum. A mouth said, brother February. And Mr. I can't pass myself from him. Matthew body, we shall be no yours when you are Kumaso Adiama. I Livia will be watching that. Your stadium in Chewa. Our day we shall. Hello, Bajodi, maybe I got free. I'm also Shalom. Jabi Bakupo, Yahweh Shalom. Oh, Apostle, I'm ready. Why you need na Yahweh insure pa. Amen. Near when you know the dance, some part where dynamic ampa. Amen. Na yami desi we are seeing now. Why we are seeing anywhere. Amen. Apostle, I had the mean when you say Nipa de Seni. Kwambi brain, ya namswa, Emma yen to me, Enya Onyinikyere. Na be brain so more Onyinikyere na nkasa. Yeah. Ye carry can ye dia koto owo. Ene saying ye ko
and sa any say nom kwabrane fa no anom jo tokra be konani atwe bi ho se won nom a ebe ko atia wa pomuden kwabrane se ana me dia me pe no waso na wa ye den na wa nom apostle sanye ma we nyina nti ade owu a ensenem fata de brili pa de sani apostle kane wonam kra wu aberwa bi na osone ama utimi je wakoduru fie no aka kire se kwadwo me da se yanko ye me unshirawo na oba de so waka kire se amen and no fiti ya no aka ase no na mayen aye basa no to de se na diwe jenu ne nu nkola na kana se po amusko oba ye we shira papa and kwanji sama ya ba enu papa na ya na mbisa me wo hwe quotation we yi di agu o e pro lipa de se ni ti aso when you join 11:35 ni bi wo di quotation ankasa oba de ye we shira onka ho na ya me de yenka bone so mu tie na atorofo difo na asofo no omomode anu mu nsia bibi nchen se mu ye be sore etia wo no oba de we nshira onka ho no nshia wo den pastor ni pestamensa mother biga anyimre ba bi owo bia oba so ni asase wura no onshira no no mo no hosra ban bye bye oba de nshira labadi fo nyina wow hello pacho ni baby agasa free me pacho me ka free chop ya she iti wadaruma ya me so pa no di bia ya chop ya se fo nyina ya me so pa no di bia odi amen o tre kwa papa no na se ya ma ma tre e ga ma te se ya me ma bibre na re bunya me ya we subo se yakopon na edi hambo ya me na so ha ya so ke ya wo no tre ya ka me nye sure se ka se ni mo nyina ababa na me so pa na ko se na o ma ne ko na ntuma pa infra na ya so aye ba no yenye nkyerem nhyira ne penchechire ma no penchechire na na no enya me nche ya me shira o shira so mami ya shira so mami o ka di to me 440 na 440 na de papa to me 440 oba dia we shira mo why amen Ozime ngase. Osi yendi na hyede. Ane ne mmana sam so. Ade wo ono ane wo hye yen. Na wiewo. Wone wo ma. Wo mdi wachi nyina yie. Ye. Si enfa nya djuma. Fanya djuma. Yabi. Hello Bacho di bebe akasa free. Hello, me Bacho mi bi. Because I see my parents. Meet you wadaru. Me Bacho, tito bia kasa mi se sai mi de pa. Amen. Udini ya oko AGYEMANG. Amen. Ayampa. Bela mi bi safe. Ko te si ya wo guguso. Okay. Da, it's a sort of other ones. What only man oh, business obey you. And the one way to take now. I'm not you that. No more say that Yahweh shall. No coupon have a point shop. No, okay. I'm about to me bag of you. I thought I saw this question. Me too. Told me the money. Mama. Hello. Information Madame Pacho, Muka said, Dibeba Asia, but so Timonka. So, Cassie, we think in this affair. No, be our best to share the Yamamana, I mean to me, very good to see one Casari. Emphasize. I'm worried. Body and shall be brave. Body shall be brave. Body shall why? Amen. I'm take for to do also by headquarters on my wish in your market. Police station junction is Saturday. Do I say Nipa Barney easy? Nipa Penukro.
who said, well, Babu. Casa, ya bonti wonyina masa akusi kwano. We share me na sorry be atisada. Babu we wa. Hello, Bacho, di baby agasa free. Bento nkai wadaroma. Bacho, febu. Sami ya kasa free ni wadiasi. Iti wadaroma. Bacho really yada yangu kwa yawa asise. Where you are my. Amen. And the 30 program pa hazina mpesa nka sorry ni biba. And you had to for no. Ye nya baby ye nya no. I send me bound no. Mo sumo be why. Osaka. Eba. Yes, I wanna be ya baby to yaka. Any abeshi biama. Why you say and you come up for say so no muntu lebi. O kan de here so because say o manya man no ma che body baba. Ya baby to yaka. No do go to yaka say. I just want to ask all the papers so be to yaka my. Enye bisa so de. That's so no. If I found to be so because you mean a young power asumame. Osuma say go we down. Who could nyama be say go to ya. There sorry na said ye. Body shall be. But we nya bi so now the hoba for there so a enshama wankasa. Body shall be. Amen. Hello, Pacho, di me be agasa free. Apostle Midian opening Thomas. Opening Thomas. Wow, opening Thomas. How are you now? Opening the what to you? The Josu. Opening enough. No, yeah, the constant time in the bush for. Oh, Apostle 3. Check. Omuname nyamema ene. Take out for Muso Emma Yawa Deta. And oh, sir, the Phobia Mikasa also topic at the quotation in Exodus chapter 20. Now, say the Mitwana may help. Now, I will say, when I be for the fast war, when I smoke for the fast war, when I prophet the fast war, and Messiah Nankataba, you know, at some public question. Or any commandment in one of the Osaka Magay, who may say, Enokunya 16 years. And some only Nanko 300 years. 300 years. Say, young man and Abraham, on your name, and son, all the worry. Say, yes, I will not yet. Then you should see your mind and near some. I don't know. Yes, you could say that swab in your house, you would be. And that your boy, breath, and my young one, I made the my young poyent in the main. And they do a house. And the idea of say, who near 15 years later, and Jenna, a person 1 year. Yeah, walk on your empty, I know. Oh, Penin Cocunica at the power, I know. And then I saw Nita, every parent, dumb, and bottom, and to even say up for your said don't so. And now so good, they were not for 10 years to swap because we're not 17 years. I thought who told you, who said, let them be on the cassette, who just come back to 2 hours. Who can show us how I do? And some said that for the company, no one will be fresh. Then you know, the uncle, no one would be near me. I'm the year in the branch of so. And to remember the food you make you one moment, you won't want to me. And then you about the uncle, now you have to say. Maybe I mean that one really and so much. That's a million. Amen. And 2 plus to say at my so good in the number and then you are 46 quotations. Wow. 6 quotations. Wow. Wow. Amen. What is shall we praise? Oh, my dear. As if I'm dear. If you share next week, oh, my dear. Say, you sure me see I didn't papa and see from dear. Wow. Hello, Pacho, baby, I got some free. Did you so bang what is Samsung? Yes, I said, Papa, Pacho, away. About the Nadum. My Papa. What's it? Oh, Papa. Oh, Bonina Papa, who can see Papa? They come a boom, Papa. Me woo, Papa.
because of you. And so he said, when you have a family, he beat that. Yes, papa. Yeah, what that means, a blender be papa. It's me, a man, 10 said you met an TV in you. It's you. Let's see, papa. It's you have been sacrificing. Oh, papa, the people knew, papa. The people knew, papa. The wale from the wale in town. And so papa and the children may be my father, but no, papa. I show how I had to blame me. Papa may say, you say you can't know what you tell you what you see. Now make me here. Make you my be a machine side for papa. My dear papa. And so, and now say, I will say to me, be giant humano. Be giant about me watching. Kede. You see, my dream said, Miss Soria, being quite be a be trained papa. I shouldn't be back with Mohana papa. Let me have boys, I'm the cry. I'm me and make papa. I mean, what papa? Oh, shrouds, mammy, on your case. Yeah, papa. Maybe I make you what and be a four. I'm a friend in mine in our canal, papa. You my father's blood. I mean, calling a good point again, papa. 38 years. Papa, if you are going to go on the phone, so I can know I dear papa. Oh, papa. So, Papa, for getting you. Oh, no, didn't fear my. Oh, you general was saying, well, just wouldn't have a saying. Yahweh, whom upon you are come as the amount. When you are come as the amount, a brass and panaba in China, Manabu Bona pen and Quantum fast one or the other moon. Okay, that was one poverty for being new. The more poverty for being not doing such a. Or you will know, or one year was will be in this greater no. Ezekiel 33. The part of verse 11. Verse 11. Catcher was saying, was it the men cannot be antias? So no Yahweh saw Tias. Everything that could pass him. Yahweh Sinassimony. Ampara. Was him in Cabranted. One year for 1 year. Was so upon you for be woo. Or this way, name woo. So upon year for the best in a friend. So best if you are come on this one. No one young one. And no, and what did you say? I saw for the young one. Bramin yes, and my one year, and you say, and you say, there are many penny who can everybody. The be. And it's a man Yahweh fast one or you free punch and Sanka. The beer. Timabo. Was it? Name him somebody for the best of no one young Monsami, it's wow, Hemi, Monsami, oh, pen, fancy in Chenemu fast what they are. Monsami, sunny free, a Jamaican, sunny free body now, Timono. I didn't move. Yeah, I didn't wait. I didn't remember we. Namina do any Giabella. A fear no remuno. You move fear no renum or to Oko branch. I saw it just it's a boy, Mamma dear Nushe who. The gay Mamma dear Nushe walk away. Hano. Ninche, Fasobium. Somebody say, of a no material for. Of a no mabua for. Of a matter for him, that's one first of Mamma. But the Mammy man crophobia, that yes, yes, no one yard, the mechanic fast walk. Yes. But to no bit was a hair. Let me Jimmy Posoku and a mammas and Fiat. And I'm the Smiths and Pano. A Danny Free maybe moon. And a mamma we were to what? And I met Menana can swab to so bad yet tell bar. Be better as I say, baby. Sabena maybe made mammy cock. Who can touch your body? I say, with your bro. Amen. Amen. About the insurance. Amen. Hello, but you maybe I got free. Hello, someone. May you so? Somewhere about you, and then said there was no quite a amount of man. I don't want to get free. Make us a free Kumasi. It's you. Someone about you, there was no quite a amount of man anyway. I mean, sit up on your command so amount. But from the Zumbuza question you pay. The question person Busa is a yes, sir, or sofu. So for my maybe not. You pardon a pretty. And my second question is, yes, sir, or Bas will boon inside or call a soliana. Our babu in so bet me aqua, sorry. And we full teachings. I won't teaching. Oba bet me a preachy. But Oba bet me a preachy. I knew preaches on you be Chabab Masamu. Yes. But the congregation is here. Yeah, just be a woman fellowship. And Oba bet me as original woman.
Mekumu na wakasa. Na so obani jina no pastor, woman pastor there is abomination. Woman pastor is abomination. 1 Timothy chapter 2 verse number 11. 1 Timothy chapter 2. I'm about to come in Sacramento Pam verse 8. Verse number 8. No. 2:8. Asorma brabo. Asorma brabo. Me pese. Was it me pese? Emerema. Emema. Ebompa obi. Enko na bompa ye obra. Ye hira so. Ye bodo bompa ye oba betimi abobi. Ba ye wi oba ku hira so ma me wonka ho. Merema. Was it mema? Emema no krampo no si ye nko hira so krampo no. Tie. Bema ka ensa eho tie so. Bema ne nsa wo ye den. Ye ba mo miamia ma. Okama no. Yes. Nsa no nti akokama no. Abufuo nim. Bema opa bufuo. Unti nkwase unugwaso ote nsa ishiramu dabi. Ana chindije mu. Okama no bema opa chinyeji Hasan Kotoko. Hasan Kotoko. Manchester and Chelsea. But do what chinya so le panyimwa. Henu antetre nsa. Dabi. Verse 11. Verse 11. Obasho berema se. Obasho berema se. Mama manye komusuya se. Ya mama ni nsuya sam no. Ahobrase nyina. Ahobrase nyina mu. Oma de. Tie ye kodi bangu ni akasa wo de ankese ye yi wa frim. Waso oba de. Me ma no kwen so. Oma ne kwen so won church. Anoni oba. Anaso woni berema so. Ne mo onye ko. Efrise. Ye bo Adam kane. Asana ifu ba. Enye Adam ye dada no. Oba no won dada no. Ema ne to mra. To mra. Ti Nyankopon hyew. Our the book of 1 Corinthians 14:34. 1 Corinthians 14:34. What's it mean? Say, what's it man say you was afumu. Mama ema. Oh, kana so phobia be gina ya na jebie na no na. El hadie ya di ma kolontofo. Edu sika sam so dia. Wo se enye kolontofo dia. Dumu ngwa ti sam so dia. Mo pe ba bi na ma bo ma so no doctor wo ban dia. Mo se ye hadie di ma kolontofo. Ba edu sika sam dia mo hu kolontofo sika. Tie Bible. Was it ema sadie? Ema sadie. Ewa asafu mu ase. Mama ema mu ma no asafu. Was it ma oba woman pastor is abomination. Wamo kwen so kasa. Oma kwase preach. Wamo na ho ase. Was it bro ho ase. Sadia mra no. Sadia mra emra bi chichiro tie Bible. Se wo pese o so bibia. Mo se family bi ma chichiro wa ja wasam nyanyina ho. Tie Bible. Wo pese o so bibia. Ah, was it uyo oba no pese o so ade. Wo mu so kumo fie. Wo mra wo se nkoto Bible. Tobi. Unu hukum. Mema no. Munya cheche wo fie. If se e fe mo ba se. E fe dia mo ba so oba be jira congregation ni se onu ye church pastor. Oba be sia. Mo aso mo ti si. Mo dem ya so be kwaso bi mu. No be ma na manka. Na ke kasme di kan Mr. John Adeba enya me sam no de anti mage na Adeba sampane mu odunu de Sister Mel na Adeba ano pafo wuti wa ye de o man kwala nufo edia na how papa mumu Nyankopon sam emani mu Nyankopon sam baba ana mu kuna beto mu sa so mu kwa na baba beto mu kwa ma ni asofo aso so bi so edi for so ba ni so ye di for ba ana huhum ni a very good ohun na ni so ohun wi a on kan no nkop baby no ntra wo se de be twra ba emani kwan so oni so for ohun ni se de Paul ni twra ba eya urade ahede ya bi o se eye me ma se de urade ahede o se ye urade ahede enti so bi ehu we ya o yo ba no anya asofo di a wo Nyankopon so hu no o se ye nyo na Nyankopon se ma me ne enye no na wa ba ma me ne bai Wejrai. Eso me henu TV no. Dabi. Me kan tu be TV no. Hallelujah. Amen. O chira o suma me bai. Amen. With you. Hello. Hello, mommy. And the what kind some pa me kwaso beside no meeting pa to me ni na ka say that on be so Saturday we marry because a man now will preach you. Our TV so we don't want I am in Tiasie. Me ku na the boom ka say that me man nkwa no mo to wa na the supermarket fastest demand ben na ma maginye say me da was your body chira wa me Oba ya I don't go so many nyanza che Yesu Kristo first 12 oba una kan 11 oba una kan 11 asefo bi say mu hwan ne emfa ne hye o manan ne ma me no ni ho na ne ma me ni ho oba me nkotu Bible che me ntwa say Yesu asuafo no no mo nam na made your machi eso ma oba bi represent Jesus that ma me nkotu Bible nche the book of Luke 8 chapter 8 verse 2 Bible nkasa ni mabia wase na Yesu nam na mabia wase wona ho wase bi ma ho mrem eni wo ma ho boni eni wo ma tutu bie woni Maria ba ko Mary aye friend Mary Magdalene ahomoni so firi ni mu Johanna Herod efie kusayire Susanna eni emma bebre bi di Yesu achi eso mu nkasuafo no by
Bible be che nyama no mo yo toaso was no mo de o ma ho de ne som wom no mo nya sofo da bi ye cat of apostles no ba ko kran kan ho won nyansa che Yesu da bi nyansa che Messiah and tie dia toaso be Yesu we na che for na 11 and I say Yesu the 40 days was as no to akọ e tie for the pay replacement no Yesu anka wa hu man na di na chi no and one replacing Mary Magdalene Bosi mon China safo no mon China mo fo bi sia nan kokon sempa no na gidie won ba gidie fa bi sia nan it Acts chapter 1 verse 23 Acts 1:23 the Bible Matia ye what the benu be gina ho ombo modi koyi nipa mienu be gina ho Joseph our friend Basaba what to di yesto ayeto di yesto any Matia na wo bompa ye say wo awurade awurade a woni ni pagina ko wo so ba sa se Messiah kire ba ni mi ba ko a yi no se onfa esumu a adwuma Judah free mu no atere ho no ye fa ni shanai yes and one for Mary and shanai to afansi wo mu twinto no bo Matias wo kan ka soma for them do back no mo dani do mienu from nowhere when your position a man di Jesus was cheap free wa ba nyina be back kwasem mo ya so nte se ne mo ampe se sa da ni company man no da mo se mo fa man no nya adwuma oba be no aka Jesus so di so bia na ayire no na adom bi wo so na sa pepe oba adom wo ko dani prayer warrior ko dani prayer tower ate me man no adom mo so nyina omo nyina wo prayer tower no yes ate omo what ma kwase ko da so ko da branch no hwe oba de man ti ase bra amen ye ka sama na mo fosi Yakobon ni nyansa wo ko so kore obofo ba be na o sure. Hello, Pacho, di baby akasa free. Hello. Yes, sir. Me paso from so before. Me tie wada roma. Yo papa Yakobon we show. Go Yakobon won to papa. Amen. Na enyumre ene papa me say preach out me kiti say na nyame uma fesu mai papa. Amen. Ese ablakuri nam entia yetia sasi sui ye yire ho bobre no papa na me say o ba me hwe so a me say asem step in prejudice ablante me ko so be na ni pa no de kuta da bi so wudi abla eni kwa se ni pa ye lenso enem skapenti e ko ba na say le ko wie say and that and the question about the TV so and near will be a chere the Dallas for sale for the being children from Famau. Yamaso Bawa Mayasa and church to buy a papa we. And to have a so many percent you so a buy it so say that you're straight in Faso. Yeah, bomb by your body, but you phone person pay baby mammy to me about when you have my body, Shamosu Mutimi. Most munya bia ye betu na ma oba de hyam bebre ba de hyam bebre na onyima kuma so ade mo na me wo Ghana no me mpese me yaka kabata ye oka huru so Mfaso odi ina me TV ni so timi kwakọ bi de akofa problem aba enne bi da ho no ya to di Nati channel ba na ma akwaso mu tefe wodi e kwaso Ghana mo so hwe investigation from where come and confirm the TV so a yiska children for we are no man number and I am from Mojanje. Some will be no about TV like I said, yet what Nipa Sikada. What just ye, I didn't know ye and Ankasano. One Casa Bunko Tara said, dear the French Diaba. But the Bib Proman. Bib Proman Crawford. I just says Canamore. Canamore. The transfer is a young command the pan will be. You can say him na ya wode ye ntimi hwemu nya ya dia sama nya yo ka chema me be to bre bi mahu ana gi se ka mu se mu ye free so be to bre bi ya to ya bo ne ya hwa ne ma bi steady ne ma bi kakra e me tisimu a body hu me jab on preach that o obi na I ma do na body about the adma better TV so jab on dada be would do TV na me makwa jema bon tie preach. I'm telling you I am go from Monte obi ni mo YouTube dada obi ni mo Facebook dada. I'm telling you my chikra dada o body ensha bebre then we no ikeka sa no
But you are mobile. I can say, dear, can say to do the Don't try. We need the young poppers for you. Yes, now. I'm funny, I'm only sent to. Hello, but Johnny, I got a free. Young Fabian, son of a young papa for it. Young Yaman. Yanamaka, Yaman. Hello. Me charge him down for you now. Libya will watch him down. Animal done in a man. Amen. Na papa si de tia no ka ho atom no na mani je bebre se ye ni ya we ni Amen. Ahe ne ba ye wo da o ye mfantini o papa o se ya bia ka ko ho tetre se da tia sole e wo ni krom na ni we ti krom ni ka kan ni ya ya do tra na so na bo krom ni dia tra Amen. Papa mi ya isra o bebre Amen. Udia di bia o wiase. Amen. Papa ni so ni no na ena me kura na me ya ho frama no. Na ni dia je se ni hia busia ni mo no. Papa na ni na ka me so na ni ajikeke. Amen. E ja sa wo ni pa bebre afumo. Ni chama na no papa ni bodi. Se ya fra so gu bi o kwajimai. E ni ti o kwajimai na ntidadi e na papa. Amen. Ana ni ja am na mampa so. And you quite man, your flag. And also, we are not saying, and also, Tracy Pema. Not some of my son of a bank from a mile. If you are not a number, if you have not, I'm a photo of your class. Amen. And she brought the crew that she actually. Amen. And if I have a desire, dear, would you come dear? A good soul, one casta. There could be no more. May I Yeni baby jina papa ni ja o sirawo ni ja en sirawo bebre o ni ata papa ene pasta eveze Asachi pasta wa kono pasta dey ni ja en sirawo bebre apostle ni sirawo bia ni ja nyam kasie so de mo ya papa ni say ene ya proud wo akafunim ye ya ni ja adom ye ye ni ya wa madie papa ni ba dey so ni pa go di no. Amen. About Israel, Papa. Why you chira, why you shy? Hey, Asebo, nobody else. Hello, but you didn't make us free. Hello, Mr. Peter Mao. It's your madam. I said, good evening. Hey, Joseph. Yami so atmosphere here. My partner as a sound on the year. A come on the way and a control the peer a dream. The peer in Yama airport who yasin atmosphere. The didn't make us. And not saying you are. Would you want to and then call it a motion? Uncas and a pattern, Yami do not bring Emma Bimmer. Awful be free. And who's Janet Bama or about time and your mamma as a matter. Another, I buy a small game. Yeah, what did you water? It in case of some American to Melo. Necessary. Put Channel Panaswa. A papa. Yeah, papa. In fact, I'm not to what. My dear, you show me free, papa. You go to one show. When you can see. So back. Because if you be sending him a cosmo casino, and mention a member who will be out, what you want to ask me? Because of a Yama Pony Ecoswa, and then mention a map of Mushi, Uncasan Germany, only in Casamani with you. And it was a credit to what came on, Yado Basali. Because one Saracana, and you can see what the show. Saracana, Betty, I mean, shall be free. The person, because. And I know Sunday will last Sunday because on it, yes, Sanchez. By the younger, young it with your catching to not make your home interested. Handsome win, someone interested, it's better happen. Because the catching intimate. Yes, Master man, yeah. But in shop, no, yours when you have my idea, man. Yeah, we are plenty about home.
That's what do Mammy Atem, Cocopanicho. Me baby teaches about Atem Didier. Atem Didier, who I would do you. You dear na, Eja, Atem. What do Mammy Atemwa? Oh, dear, oh, Inshano, Onyinikyere Mu Mfaso. Oh, no, what do light know? 2020. The book of Proverbs, chapter 20, verse 20. 20, verse number 20. What's the man saying? The Odominaja, no. The word didn't my man and papatem. The Kanya bedum sunkabimu. Abrabon Canyon, what do you know? Copacho, and prayer camp, now Pachanya prayer camps of one adinatem. Cobunco to get friend penny for. Ubia did my mobile soon map me out from money, mamma, and the fam was so so. The trouble trunk one. And was Abrabon in Queen, I basically made that way. Because baby, I didn't watch any question and was saying, oh, mammy, what practically then granam, why did you sharp on who? I'm friendly Tibia Nante. I want Jenny. Oh, Miss Mamma, you Miss Papa, and yet, but one friendly Nante will be fun one from Macania could do. Hello, Pacho, maybe I can say free. William Amber. I'm a free. Asama. It's your Dharma. So, I mean, slow. I mean, slow, but I'm not testing. Ọmọ wo ni mo tún fún ọmọ ni slow fa. Amen. Nka yìí náà ọsẹ so màá kó tẹkì kẹ ẹsán fún a àjẹ ìyẹn wọn wa. Asọfo a ọmọ nka ẹka mi gbọ́dọ̀ nka ọbẹ tí asọfo ni mi tí ọmọ ẹni ọbẹ tí ọmọ ẹni nkwa ọmọ ẹni sẹ yẹ ọmọ mma nkyẹnkyẹn pa ẹmra nyame mma ni so because. That's what I'm saying. So, for some of the kind is it. Your own country, the talk about all that other is your best. I think you can see how demanding one or demanding. Demanding take a new word and cut over cheer for phone and me. No more for chini for something because as I got to chini, I say English, you know. Because change them out, nothing. Mauti na me, uzi da me kazi na kasa na kasa. Wazo na me sila. Wachila onso. Onyo akuma so ade ma. Amen. Sabza MCR for no. On check sound for no mami. Sound for mama with my NTV. Hello, Pacho, di baby akasa free. Last but one. We offer we are amanone. So I'm saying, my number is 0242327172. It will be answer. Box the bank. I want to send him to chip up a brony minimum. Yannis come from imagine Ghana memoir. And that's what I'm saying. One quite seven. And I move from Chacha and you know, so mammy, yes, mechanical, and you want to send the candy about so when you obey with the baby. It's one day about preaching as a canyo. Ete cho wan wam ya ukro fast. No ayo word simple. Ye na ye word ko pim se be frasa asiso. Ten wan gina wa bo mechi ti wam ya jai. Adai. Bo yam. Ba de hu yam bo. Amen. Umi. How about the emphasis and count? Me na mani 0242 32 7172. And the good be nasero. And the good apostle go be nasero. 020 72 11337. Hallelujah. Amen. So my son what ticket to be answer. Ya po ana di bia mai na obadi had my media by next day. Me wo gire say ya we be ma wo mo a omo ye nasem mu aboafo no be boa mo wona ayira no ya chomu atwo se ye hwe bi mu vigem e kwa mebre so ha wo boa me na me so aka asem no twe no no free boni nim no free gem yemienu yenya no so nhyira no so anya nhyira wo ya wagirem. Amen. Amen. Hello, last word. Hello. Mentunkaji wadama mentunkai. Hello. Mentunkai wadaruma.
Okay. Hello. Even you. Pastor Chenny, Pastor Mensa. Amen. I want some party men. Amen. Okunie. As a penny, Okuya dynamic. You want me who's way papa and some okay. A more deal. And we are say bonny and any tontra and Tiamanquale winter mam passed your working. As some back also I come me, you must shame me back on his head. Yana yama memo boni bini enyina so baba bi o manya ma na ni pemre yampa na hu bi madi bi mu adanse enso obo ade na mo so eyimi afri abusua no mimu won kire kire pa wo de mayen wa maye akwankire wa maye hwe na mo nya obo ade asem ne pemu a na se wo fa na di wura mu a ene ama me nso mi ni mi kuni mabusua ya sabi ena no me ni mi kuriti wo ye na wo preach na ye pia kwa ya de enti ye be tie ye akire o se papa wasisan yin o papa sisan me papa me da wasese oba de na mo so ama me ni mi kunu ni me ma ye nhira oba de nhira na da ni da nyina sempa wo de ma ye wonye one way preacher ba bia papa de befa na mjidi salemi ya we ma nyina ye tie nyina si ye tie wa sopamu a e be ye nhira ma ma asem ni ma ye ntie ne tera ye mfa asem ni nya adwuma na de oba sori so obetwa wo nkwa na so ma ye ni nyame asem enche emfantu na mo de oba de and striking it down that was it shame mama Abigail and minu no more Ghana living our men oba de nhira mu nyina amen eche living was of all US New Jersey and New York Ohio oh ya we nhira mu nyina mami Livia was of Canada Livia was France Livia was Belgium Germany Italy oh Spain oh Switzerland Holland Imu de benka. Livia was a for we are senior here which Isaac Germany Michiao. Pastor Mensa, Pastor Chi. Livia was a for we are suffering na Kakai Rup Fono. Holland for Motamanka and Tibet Michiam. Amen. Belgium. Brother Ernest Michiao. Amiaduma Sunday Bishia and Ramen to me when she Amboa Sunday Bishia. Aboso enimreso obade awe inshira obebri ne aboafo a omobo ayema sempe etumi baso embrace wa ba betre de bia with the topic fofroba na wo de asem no beto ho a yemu a yenko yenu esiko bible ya ebisa ye ho se na asem we quotations wo but obade awe ne ho na odensem so adua wo mu papa first half no kra wabo quotation 26 first half what they were nka ho no ommo nyansa aburu nyansa so ne hinta wo kyerosem biara what they were mfandum no fa chekere ne yenso yemfi akwan bone so yemfa ye nansi akwan pa no so yankwagyema yankra aso abom kaye egidifo amwo west faring ha muti apostle yame yaduma Saturday ebehia wo ye new place won said the mekano ofa 101, 103, 106. Fano Tramina, so Lina Strassi, Lina Strassia. Oh, Menoma Ofra, Mababe Fow, and Creeman Noma. Pia Lina Strassia. Yayrapan cra. Wina Mumbumbra, and Yan small body away. Yan Quajaman, May and Duffy. Nipabibre, tea, apostle, Umina Shifie. Mami tu anamo wate endi ukunachi na ehwere wonkon papa wusu ndi wirachi na ehwere wonkwa yo very good obade nkan bibia ho onshira so bichia Germany branch michia eye yenuan mewo efreze eye Germany Hanover Hanover for so michia London branch ya we nhira mbebre Manchester ya Hanover ufa Hanover na manso the Germany obadi ya dumo Hamburg soba Livia wo 2 seconds e na ohwe ne ma ko Belgium wani beji ya tifa Belgium na ma no Holland na wani beji fa Holland na ma no fa Holland na ma no fa Italy na ma no fa US na ma no fa US ababia ho no wo akire kura na wo US nkwa na wo akire kura na omo fa ko zoom so
to bet in your masum. Ha. Nobody had one. And just if you are watching, Debbie, Jenny, Fanama, no match or crap for Babaso. Ha. But it shall be out. Who be on your Maswadima. Hello. Hello, good evening. Good evening. To say about the another. We won't set more preaching at my fat was applying. Minimum somebody made me account group chat no one to bear me the power. Amen. That's my sure. This time, you reject TB. Say, a beautiful say, a baby platform. Bimba super normal from a friend Mau, no more the same Mau, actually, a pay actually. Obisuba no but 200 draw platform. I want no digger. And your members who are what dear Dino. Now you're shy near who baby, I will crow a movie or more. And what's what you do now near who there's and I'm going to say a bit to nay, baby, will be all new baby or when you say you are near your man who baby be war. Ha, a members platform. Pacho, ya won't be aqua send will be picture, be no be the way I better so Sanya man and powers. Till I'm told they will be one more or bar or dear be too spend in every so fast. Ha, ye per quality and your quantity, Medamasi. Hello, Pastor AGYEMANG. As a penny new, a weird dynamic. Papa, Nini. Onyinikyere Mu Mfaso South Korea. Dear Shalom. Every apostle and net topic, no. Onyinikyere Mu Mfaso no. Bohobium pa. Topic we will say a sponsor and apostle the part 1, part 2, part 3, part 4, part 5. Do topic be on the part 2 ma. No one for abeto na biaba. For to talk. You would do. Yankrofo kumomu, your moa kumomu ho, your mo so no e bi kuno. Obi re kuno so e ko wiom wontem. Also can say me say apentem Yedintem, apentem ne nyantem ne nam ntem ene eba oze no anya ni wuntem amiankasa de ma wontem a ono na wahihya ma o bi amata ho na se wankasa obepepere hu nim se wunye adwuma ope asetna pa abute enye easy how abrofo no mo develop no enye ni pekumu enye sumai no mko tutu na uhwa manya sa inomafune koso uhwe Benin uhwe Ghana uhwe Alata uhwe tese uhwe amamanya edi sab za adwumbone eni sa subambone na edi pre omo no nti omo wo ska chen Korea omo wo ska chen America na omo wo ska chen amanya omo de adwumaden ahye omo Germany uko UK any Japan ne amaya etutumpom debida eno chese jumaden akopon se yensam fufure ne yenidi emfa nansi anya djuma nti sadia amanfo ni abriska na yekunkum amanfo yetutu papers na omo se omo abrabo no ebisu di abrabo fun adwaman sanom winum ne chese obeye bia de bese na brabon betwa ne nkwaso ntem koso isanso monte nyamesempa no chechepa no asa aya ajesa yira ogana ho no nti covid time ide ba ya nyankopon adom ne Apostle AGYEMANG wode 7 DSTV Ghana ediaba digital satellite and all social media so no Amen. Aya dompa o se mebunu ye hwe abrabo ye etumi enyi edi emfie sanse de wo ye nim no ye nim next year next month next week even next day unim de wo woni obade nshira onyu akoma so ade ma ye kan na ye preach fa eye bias na ma start trete eye se meja yo me prepare me saka we bi na me pese me kan wasam to wansa they do na me ye utiji sama betata me tata ne munya na nya ne bebo me hu grofo seni ne mabia ma me yesi grofo bi di nipa ye mu ade e de ye aduane ton te no kredi a mo hwe ni yo ba ku ye pie su nya ne wo se receipt bi aba obi di ngu receipt ni so yo so ye wura fo ni bi obi bi wura
Ni mo wura no amakoto mamobi enu ato. Ne mo da ye be punch me pese e wo police nsam di a mo nwem. Na mo nchi wura ni no. Ai. So Again some crazy ni tesu ko choba na ka chobi se me pe ye mwade a e de be ye mwade ni. Ei, mumi ye bibi ye be a. Eni ase ye hu o. Wan ko to dwe. Ipe ko to dwe, wan ko to dwe. Babrabo wan brabo. And then ya we when the end you say by some kura and then ya 6 o'clock the peace FM 8 o'clock ya boy ya mu ya we news bi obi akwari na bi no bi say nam na odi ma me na nam ben sa say ya kwa de eche ya minya no nam de bai e de be ya say ni pato o de ma be record na cha me wo videos bi o ni we be me esram e to fe ma me dem si mo nche bias no mo ke cancer fo kire me na ye be wo ye bo nkwa swa we sanse no ka na wo nkwa doso aba binim so be sa wadwene emrantian me sramo killers mo nyi bias ne ma no mo di ye chemu ne kosu mentia pre too much unnie da sani no wakunu hwe unnimu a ukum nipa se kim entade obi nchen emfuro bi ka wo ufuro bi ka obi na obi dravo pe wo kan ni bi na coffee shop pe eye case de ma no bi be di wachi sabi ko wakum nipa gi nipa bi ho mwa eye case de ma ukum nipa se wo gi nipa bi anchen mwa wo nkwa nante ukoto le so bi na tui ota closet obi na ton yi na akoto yi eti ebe case ama chese mo be bre timisraw obi bo pam wa dwenya sharp nyi nchanga se mo mfaso bompa ese obade no no wo die wo mu awonsa beka nyanya yedie nyina na enhyira o ha tiaye wo atofo atosum yankopon a obey wadom obey nanti obrem na so benya nkwa. Hello. Hello, Bajodi baby akasefi. No share ya show me zero tarata na ah. Kurasama yaba. Tawu the mogul try if you can put me down. None. 5 years. Come church we are kankali line on the top of Ghana. Holy man when I Kenya apostle AGYEMANG me said ja. Rastafari himself kumba bay. Apostle Pacho Shalom. You chef Elohim ya wa him apostle and working camp for Pastor Che Pastor Mensa. Elohim ya no yam kase. Wona zeni ya show me ye bidim. Ne dey so abeyo body na dwuma no. Modi dua won de beka na abeka. Oh apostle a practical preacher. Amen. And you're one way preacher. That is why the whole world will be a sister, will be a teal. Apostle, no more about on there. As made by a do trim or Fleming your bingy man, apostle. I'm my yahu. There's your Ubuha or Tiwan Quasia didn't go tin or ye. There's your incha. Out of my yahu, the mean quotation or then found a bedim boade. That's what being yache. Yeah. Now, while let you one a better pow. Apostle nobody shall add. Amen. Now, what's some can ask some net but I am a dead do. Ah, then the pub doesn't need to walk. No, okay, can more pay. Between there's no God. No. We should sound there. Yankupon him last time, Lohimia on him last time. No, since you had maybe nonsense. So we are something one or cut myself. It's not TV though. Open doing your fame. Then yet maybe you can also of net one India. One of India. That's the contradiction. And the Bible no contradict. Apostle. That's why my Bible said, Jah shall clean out the bad weeds, yea, and separate them from the good. Because the day of heaven is near. Jah shall clean out the bad weeds, yea, and separate it from the good. Because the day of harvest is near. Whoa, 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 whoa. Oh, Jah shall clean out the bad weeds, yea, and separate them from the good, cause the day of harvest is near. Whoa, 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 whoa.
Apostle, mam for man who's your family, you're being man. When you look him, you're Yaduma. Amen. Amen. What is shall we bring you up, Master dear man? Hello. AGYEMANG the assemble. Apostle, good evening. Good evening. What you saying? About the Adam. So about the Adam. Chia Pastor Chene, Pastor Mensa. Epacho, your friend, your kwesibu, the make us free. And the man as ye. Yo. Dodwana, friend, I love God. Apostle, where do you miss row? Yam Wakakra. And they saying, a year the year 2011. AGYEMANG semia. Emma make of me. Ofa oba wo meda school dem. Sanda ho na ye omo yes about school ho. Bra because yes ade na adwono ma na onyame bu fu me na da ya me so ye ne pressure ba me so no. Sa bre ni ma ade chinye eye me menda. Na me de starting ho me da ntime ho me da de enye obi na share me. Enye obi ne preach me am de ko ho me dem. Enso fiti se me share so mona se no. Bisi sabri apostle mo suda ma ya adwuma bebre ma ware aye me yere ho ade me ne na wo kwara me nsa yete so adwuma bia me de me sabe so mu bia ya me basa ya adwuma bia na adwuma na ye basa apostle ko for ba wa so dem se wo kire me bra enfamra na family nsuum sesi ya me no kase me adwuma se ya me tifi na me pese me ba na odi mi num sium wo bom asu na me nsoroma ne san esoma me ansa na matumi de me saka adwuma se de be ya etumi ahwe me mai sesa no ba je so no za kala gidu ko ti oba na ko fa no oba de nka ho eno cheche ba de no bre mishraw no nya okese ya we hu mo bo mi hu se na me ka se mbu na wo fo ba wo asori dem no na wo edi ye de vim na ye eti exa vim ya wo nya ye wakukuduro so papa adi ya wo ye adwen ne kire wo sen sa kukuduro na wo no kukuduro na wo nya ye kosi obe on mo a sa na mo wutu a na jese wo ti kire mpa yam se wa atwa sa na vim ateko na wo asori ngwa ni sem me na for be asori wo school mo ba bi omo wo no magidan wo akofo ba wo ei me pese me ko ara ho mo ye gise quotation be ba no wanya de be sinya we ya wa dum wo de you say the wo de farisa we ei ya sam krani de wan yesi krasu mu kra ponyango bomba no nche no de sabu wakọ ni school dem unse ho na mo kwa sori frase sire bone foche frase enu a wunya aye no esu asiri sei efe no wani ba ho so sabre mu na wani aba ho so yi o man pa wo ya di abanya breakthrough sire bone foche pa sungu oba de na dwi so sugu no so so oba de me sraw minim panye se na minim se wo kwa asori brofo kwa asori wo minim na ofa man Friday wo na me na no ma ba asori acha danafa debi mi kotu kote chimpe mema wa dwa ye keye kakana wuti emfa wo mpo na wa atache wo no sraw start bo ho pai sabre no wa wudi takashiri patapa na wodi tu anamon but nu pa na se bo fa se me tu anamon boni bi obade ho mama mami hello ba jodi be aka se free ah wase me ya Apostle shalom ndide se na me adom ho ye ene so biem ene de abade e chen da Onyinikyere Mu Mfaso asante fo bu baby se unwu ya odim de obenya ene de wabie ni na we no ade ne be ma wa ti manyina che
Jakro no we adwama mo ahyawo ade a ema enipadua ne week wo nyina nchekra na obago so ene boys ya bibey omo wu tim sika duro ni sika ni bre ene apprentice person ne master jepe ndene akra besu adwuma kakra bia no wajai okupesika bo na no da kem bo hu akra no da kem okoka wazi na udi 17 na yede ana udi 16 na yede apozo ana the boys na yende anu odin hey na de wabie ni watia wade ya wenka kapita so boy wan wi adwuma wa susu box aye to ebe wa adwuma no full work ni ya well ati osara si bi adwuma mi hu mi wan adwuma wan su wi obede hu wan susu box aye ni pa ni wo ayi susu ogana ipa ni susu ogana ipa ni susu ogana so emeni when one TV no she adwuma na hu furnitures na hu send your board dance na nse ya wa wuresi fam se wa wi adwuma na susu box na aye nipa na susu ogana Senegal economy yesu so that's me adwuma mi hu adwuma be na ya hu an eso emeni over the fani senka yes NKWAGYESEM yes mama. Hello, good evening. Yahweh, Shalom. Shalom. And then me didn't share Cassia if you are body one chain and a man apostle AGYEMANG. A Juma, we are my gun and your man and Shalom papa, and even so topic Onyinikyere Mu Mfaso. Our apostle, a seminar over King. And the gun and Coladi and Chromunian so be more. Negala unkoladi na mani efi Nyankopon ahyade ho obode nhyɛ wo sɛ de bia wotumi nya adwene pa na obode ma topic mu dɔ na wodi mu nsɛm ablaye onyame nhyira wo emmom apostle yɛnya asɛm ba ko ada w'anim ne sɛ yɛpɛ sɛ yɛmayɛ ne sɛ prepare repeat of your angel is watching you sa repeat in ya na nkɔfo ne megya akyi ne pa nti mehwɛ sa preach ne pa na menhyira wo for the why tabi okay on chromati intini bisi famwa or namne waka no bon repeat am why biso the topic biso aba o say man made religion against the creator this is repeat the Friends Club this is repeat TV for topics be we aba me refi kranti Isaiah ma me pa metro na me dia brem what is now hello. Yes, hello. Apostle, about the hour in Shell. NKWAGYESEM ayawe namoso at the abbey. Apostle, question the ana achieve my drink a can and them see me bisa. In fact, topic here. Apostle, Pacho, Ben Manoswa, on my telenovelas now bomb in the arsenal. Apostle almost on Benya Suchi and I say, normal. Oh, my jata when you answer it. Mentias you. Telenovela. My jata when you said it. Omani jemwa ma je se onkwa adwuma kra you say na ni no angasa no eni ade pa ede nkwaje bebre no ho obre wo ade a esu ni mfaso ye na David ye na Job ka se bi se oba ade Yankopon mo nani ade bi owe biara no omwa no don timi mfa hwa ade pa edi de owe ni se babo wa hwe samu wa so dia ani atwon ho because of one more, and Yama Sabi, a friend say, oh God, make a way. So, where there's Mama friend. Hello, Carton. Yes, I am friend, Carton. Amen.
Edimisel bebre. Ade na wo hwe no. Men frɛ yɛsɛ mamon frɛ biom. Yɛmfa course ni biom. Yango. Job 31. Job 31. Verse 1. Verse 1. Was apam na meni mani apam. Yɛna na Job sɛ apam na ɔne n'ani apam. Ade na memfa mani nkari ababa. Ade na n'ani kaka mo ɔno mu ama wo TV ni mu no hwɛ. Wadwe yɛ so ɔhwɛ mafutua nyansa bi wɔ. Current nkwa na ɔtwe. Current nkwa na ɔtwe. Current nkwa na ɔtwe. Na gay we ni mani gyina ho paa. Saa. Mpateke kasa no wa. We ain't no already telling no. Jisa no. Osi se obo modi wani we. Woni wani we kwa pam. Eni be bia wo hwe no, emwo wa. Woni wani kwa pam na hunu de already de wo hwe. Wan de meba ni ho, abeka ni wasem a kire wo. Se empo ye preach la. E bo repeat amam. Aka chachema wasem. Aka eni wasem. Aka mekba be kedi padua. What did you hello? Apostle, good evening. Anaconda ni feel free tapa. Udi we when you say Anaconda. Preaching ni. Usema okay candidate say the ni mu apostle. So easy. Therefore sweaty na asa cry free your money ho. Na madam for be war and cry only there. Unya beto so no my friend is apostle abo obetwi enim kakranti enkonkoti no okay ya menshira ya wa enshira ene wanya point Anaconda watch that check kwana mu na ya aduma yeso enya kakra na ye dia asendio aso asense be ya foforo nso beti nti yeso ye boy adam fofo amane so mo so enkoti na nyama enkoyi mate nemu no enye de obesani ama me na medwene ho nemu dwene ho Anaconda ne say ye guy name a emfa ma ubambeto why papa your friend say that Anaconda my father's name is Anaconda. Hello. Apostle, I'm sure I'm your cousin. Amen. Apostle, good evening. I'm your cousin. Amen. I said, and then AGYEMANG akan. Apostle, beti wa. Miti wa. Ebo mwenye me piyo. Ame umachi me biasi. Sena. Chula wono ame yankopon mo mo yi awon mo yi seri wi ande no enyi pe na no kan kwa so fa be na trophy pi do so ma tro no na yankopon wa fa yin eduma che mo nko tentini eduma na de bia ko do fa nko je so fa be ye do was hello abro kintampo livia wo takwa livia wo ha nkyerɛkyerɛ ɔte dɛm nti na ɔnam dumeda bi a mɛda mɔbɔ mɛmpa yɛ mɛka dɛ adiifo atorofo na waayɛ w'adwen dɛ wɔbɛtɛ ne living a wɔ 7 days abata asɛm da asafo manya no do na wɔgbɔɔfo nkwagyesɛm a apɔste filimon ɔkɔ agyemang ka na wɔpɛ dɛ wɔma wo kum no wonya kɔ wɔde yɛ wɔne di so yɛ akwankyerɛ prɛkɛsɛ akwankyerɛ anwoa akwankyerɛ kukulu akwankyerɛ hyɛ mempa no mu ntwiwa yɛ asa akwankyerɛ wɔbɔ pan no wɔ aso de mi na mele mi je ni ma ka kyerɛ wɔ da apostle ɔkɔ agyemang living ya wɔ ne nsa wɔ no do wɔda mo mo da wɔtena aso de mo wɔyɛ nti na ɔnam dumeda bi a mɛda mo bɔ mɛmpa ya mɛka dɛ anya sasa abɔ nsɛm wodi fu sunsun bɔ nsɛm na bɔ na anya no bɔ na nipa bɔ ɔbɛka mo do ɔbɛka apostle ɔkɔ agyemang no do misi living ya wɔ ntwitwa ne buti ntaate ne mo okura bi ne ba asɛm tutu nkɔ nkɛhyɛ elimina bleje na aso the originator Bible decoder my Bible nkasa papa and you body alone ya we shira pastor mensa and aboafo ne de so obo mo NKWAGYESEM ati de molu twegu and the topic no Onyinikyere Mu Mfaso na nyincha no mfaso bi papa bi wo ma ne mu dada na medi mu tweba ati medi me pressure ka atumo ko ho medi freestyle medi my beti why me dada we lote muntumi nje mi na sana muhuya anka kamasu ba esiwo do body lo nya wase
semi name wonkum na wa memu de ampa semi je de mo bla na mo bo blatin ne papa menye Onyinikyere bi wom na medi mfe na maame papa efie bi wontemi nya 40 years Nina, one of them, Yam, be 40 penalco, benya 40 penalco, benya 40 penalco. The walking in Pocutine, and now could be winning a catcher and day. Munia, much if you the Wunia and Ebus are for Pamina, being 40 alco. Since those banana and every 18, minim confubi. I buy my monko, number no can catch and wouldn't would to me a terminal. Oh, Padis, you didn't know about Kunechi. And then no cry. Go free. What you ever go acquaint? Afraid I be free. Oh, when you're 25, one champion acquaint in your population. Our population, our population in your one or logo, and a friend, young go. Nachi Adam made me pay much 40, Nachi me do 25 in a fee, many our population, and I am a son come malami. You're quite come malami, 25 ahani bijina so papa no munya 45 40 asempe wodi no wontum na mo so hwe montum me no aba 25 into for papa mu moda eyi na me yu den ye one way preacher 10 commandment no wo tu ogun no mu na na ijina no ene yi yim na fiade ma hen opa de lo nya we so apostle won kwaje sima ne de so da ba asem wi ase Kwa sem fiane kra. Kwa 40 bizanga. There's a 40 nani so. You didn't manage. Me pale per front go to never reverse. Hey, we are in some doors so. Pay open forward go never reverse. Ya kaza kusubi ya kwa sema. Ya pa. Onyango pontu ni pemfie mu no. Hello, Patroni Baby free. Apostle. Yes, Shalom. Yahweh Shalom. Apostle. Nabia Mitio. May a silent listener. Amen. I would have been for I will be here. Me finish me kasa bi because and then there were Bobby Busa me pa me hu Apostle me kai early this year my name is Sister Efa Junimi say yam yesusu yam boaskan na yankonko hu bi Yankoko share Shebrem, and that's all for diabetes. My who the echo. Master Yakona say, I will be a diam. Senipa na ebe kunkra na yanyaska. Oh, ebe kunu na yanyaska. Apostle, easy because Bushia mabe PM no. Bushia yabe PM no. Bushia ni nye. Apostle, many can say, Miss Swano, me who say, those who fear, but before many metino. Any night scatter. Ufrewe or so has it, Ufrewe or so Cape Coast, Ufrewe or so Kumasi, Ufrewe or so has it, any night babity. Minu can say, see, my sister one crying. Miss me one crying, I know about me different region, me what tama. Me bra, me mammy, musu baby. Apostle, easy. Until yes, I have plans. And Chay be about 3 months ago. We called you, baby. Now I am in your free Wi-Fi. And I'm sure Wi-Fi with dear was 7 fire there. If I call YouTube, we call YouTube and I mean who say, oh, preachy. Yes, oh, preacher. My fan say a concert like. Oh, Papa will say no jumping. Papa, then, abai YC, Jai, a shower, Jai say, preaching ye mammy, but not I am silly, but we trust him. No, Mammy Tia, Papa, now me Tina, super me Tin who say, that are some or can like then or patchy. Namitiwa.
who ya, Miss Hey. Intia asem serious in the ya can be an I am fan sagragrono. Intimity preaching. One mean religion against the creator. No. Very dear me tia and I did king and I'm from Pastor Catchin say, Papa, my jar sorry no. Me call lighthouse. My jar. Besides the dent in a mijay, I'm just say, Massa. Church, me got me tea preaching be. Na me say, ya sorry lighthouse no. Sa church no move and chire. Because our Bible no say oba emfa bebi nkanenim. But mu chire ma mu chire no. Mu chire say wo ankasa me pastor no wo eya wo chire man ma wa amu asori den say ya omo anim ye tan nti omo fa omo eya omo me ye makeups kakra omo ye omo neat omo ye we omo wa our Bible no say ma oba anya sa anyama no. But mu pastor is a chire sa anyama no ya asori no. Our lighthouse asori no. Na mi say me nim de ntia di Christmas. Nti on chem de ntia di Christmas. Obisa mi say me konya accident a me maki sada no say manya accident ana. That 25 December. Na my wu ana. Na me apostle me catch say omu ye. Sa sorry na me catch say lighthouse. Eh sorry bia. Okwa. Ni pastor ni preach wie tra anu no. Maybe three wa drink cry want to me bisa. Uko hu pastor no one crab bisa no obeka tell say kofi obefre wo no wa chechem. Besin na me bisa no question want to me anyima no. Me kai first I start sorry no fresh. Me bisa no question bi me Bible quotation bi na me bisa no me refi mom. Besin na wanyima no. Nti na dan me wom omundi mami no. Asori na di mami. Mesi mi ja asori no. Wa kachire church mama no say asori dan na ode amami no. Onjin fi mi sim. Nti mi no ka say sia omu pam me fi dem ho. Omu si mi tu fi dan no because mi nko asori no biom. Na me adum akọhun obroni bi so wo ye nchen ho no ma. Me kohun na obroni no anka bibia. Ade a okan ni say dan si yo mi be sisim na. Me ya den mi ntu betra. On Jimmy she capre bon but mammy nka say be Jimmy one CD bo 2 CD ana bibi see member see na member see go see kakra maybe oba na sustain one mo bia sustain Sabat bia me ba sorry me ba sorry me free afienya okay na me ba sorry wo awoshi okay Sabat bia me ba okay apostle na mammy bi si ebusia no ma mammy no ompe bia ye Inti menim se boni na mi ya na se mam apostle me no ka se me huma sa ma oya me nana o oya me nana me ma me ne ma me no no me ni ji me hu ba ko me hu sa ma me no se me strepo ana se bibi ya me stre se me like me ni ji se den na se me stre na se me hu ma me no ma me na me ne because me na sem wa and yes, we can once and Minimamino say she was the head of the family. Ninyanum e kachremi. Plain say mamino, minanano. Busiani na ono no di like ono no di ye or busianum. Ono no ye the first person afinya me kan me kachre o me kasese. Ono no ye the first person no di choba eba afinya kronum. First person. Lalo kwa mu ye ye fita ma be se ko ho ni choba mu na workers edidi sa Paris o mo be bibie wa kwari fo ono no ye apostle watwen oba de adom watu anamo a efo adwumbu sa ne ma no onyankopɔ bɔhya wode ato hɔ ma wɔ no enye de okeka no entie de wo fa no ne na duanu bi akeka edi afa nana no achire wo obi a nyankopɔn onhyira wo no oso wadome wo no anka yesi etu enye na wonye ba bia akotra no na okasa sa de wo keka no se bibi sa akuti apa masa ka da dua so na mkacho kawada ni anoma kasi dua bi so na mkacho intino
I am of my dream with the Muslim checking life. Never be one who did that. Free body in the giants away now. What do you go with Sanyaman? I my body grass my many year crown, and yet, baby, I should die. Check away. And if I would be out of the way, I brought what must you be. I got you said. Ya poor, ya said, Yama. How about this shrine? No, you'll be up my sword, Yamano. Not even the Muslim now. So, and the topic about say, the Mu Mfaso, but what year, not Bob Pies or body about no family, Diano, when you're in Onyinikyere Mu Mfaso, the Inche Sepa, you went shabby brave. Let them know what's I'm now. So, and but what is that me? Oma Mu Mfaso, as I see so, Yen ni enfie ne men say na something na mom no yen kan wonu say ekita rules and regulations so we ya ti hwehwe chiri kwan na somebody say boa me na me nante wo kwam na de waka fa nyinkyɛm no me nsan ka bi behunu banana no behunu osi na Job yenko 42 verses number 17 every 16 yenko 42 verse 17 Job na ye chiri no Job di infringio aduana 140 years na ohunu ne ma ene ne mama awonto aso nine eyizo na wonto na nkanso na me ohuni Job wi no abakra we di enana eden amen e o musi yema 78 na wodi 78 ne me a na wonu banana nu a wobegunu wenhia tu timis aw obanya won fa bi no me amen omwa eni enya so de be me yenkyekire betima guide em yetime awura sa eye sa emfaso num na do nya kasema wo abrante ababa mu de mo time mompai sense say wiase chamia chere ba wo sa emfaso yi sempo sane so ntam so a watumu ana montinu esa de dankwa so bebrɛw oba de nhyira no onye wakoma so ade ma amen bela wase yo apostle God ya we nhyira we bi won church o de adom wi ase adofo limi ya wasafo ne no ni ya ahwe abomu na me ka wo se fa main WhatsApp number no nemu WhatsApp number de sram we brenya se bia e platform e da wo se bi obi amra so nemu mu no wagye asempa ne du person ni limi ya wasafo etua na mo no ansa na wi wa den atu ye platforms no eso enye se bia odi number ne ba na ria to so ye super so ni asafo de tua na mo wagye asempa na dia na ye de wa den aka platform no ehu kama libya wasafo ye main headquarters ankasa de wo awoshi anya market Saba City eho na ewo in crimes we hanso de branches ne bebrebe ewa ha na emu no na me ka wo say your branches no so ewo outside Accra your branches ewo ho in crime branches nemra ye edos ye dimani nyina ma se ba be kata ye nyina ye domi ye wo ho Madina ye wo Ashaiman ye wo ho Bukuasi ye wo ho Tema ye wo ho Community 3 Madina ye ben ewo friends ye ni NIB bank no ye de NIB bank ne cheap and ho na ewo kaso so ye branches bebrebe ewo kaso ahwe screen so a na wafa contact no so what you say na wafa contact ne bi na woni yen ebomu atu anamo asinfosu living ya we wo free screen so na fa number no fosu o na nkasa so no yeah yeah ye friends ye wo eyinsu ewo ho nyankomase ayinkro fanti nyankomase ahinkro bi nyankomase ahinkro okay ye wo eho no monso living ya we ye wo ho fosu na ma no exactly wafa now yeah nyankomase ahinkro number na that screen so no Maranatha old school eho na ye wo Maranatha old school 055 0231211 and 0555304991 for number no meme de be share and meme de be kukrantumi so na madaso yes kukrantumi 31st school near lorry station ho and e wo kukrantumi for number no 0241944534 na meme de be na woni yembu enhia no abesoro boli ni nua bamboy bamboy so meme de be ye share mo bomoni aso be for number no misro bebre asante kwa so for number no the screen so 0245919790
Yes, and a Pristia. Pristia, I will bro no friend Nakaba, and Yanakaba, sorry, name bro no friend Nakaba. A Pristia, a ho, a Yelishia Memede, Full Life Preparatory School, 0244241943. Now near Boom and Sumene Jumakwa France, ye were a Maya fee horn. Maya, they say, Utidina will be any more popular. Maya fee, remember the baby, maybe be a sum ever honomo. Share 0544689876. Bono Wenchi, Konkuntiwa Community Center, ho and a war. Bono Wenchi, Fanamba 0249417934 and 0249079589. Remember the baby, sum ever. Fanamba no eye bogoso so screen so na fanamba 0552062466. Remember the baby shiem ewo ho na yasum fanamba no fanamba no eye Kumasi Breman living ya we ho for 0557004522 0545805083. Yeah, but menya be atre bomodia na share remember the baby ya Cape Coast nso hwese na fa number no aguna nya krom Anglican school na ho na yehia mu membe de bi besum e wo ho wasa ekropon fa number no misro fa number no bono wanchi ya La Paz nso ya woni boy enkra ha La Paz ya woni boy high tension no Divine CB Academy ho na wo aguna so edro new sawmill no unique academy ho na yehia mu with nya fa number no screen 0544689875. Yeah. Asante Achim Agogo, your Presby School, a Bay Agogo Hospital, no, a horny yesum. But what do you say? We to an moment, yes, and Pan Antonefina, Wow, Agunan Quanta, Fanamba, no, Namame de Bay, share or Tuanamo, you 0547254697. Sarah Swen Akosomo Akrade, Osino, higher Apegafuna, Member the baby shame, Osino. Ishim ewo ho no Osino yewo Remnant Mission and School. Remnant Mission School ho and Old Girls Dormitory no ho and ishim ho. With me phone number 0208966121 and 0246007718. Remember the beer sum ewo ho no mo. Osino ni mbro no bi ebe wo nyina bomodia so be share remember the be ensum kama entia sempan entenefi na embo akoso mo. Wasa adamanso wasa man mu sori waka una NKWAGYESEM abamfie with me for 0552062466 na uni ebom esum de ebime de biara body ye we onshiro bi biara na mu hye nso WhatsApp number ne de wo de fa number no udin any baby wo pese uni yen eto na mo a wo fa number no asa so me bi ewo baby wo na be ma wo bi su ni ho a na ite say ya honkwa be fa so be boaboa eye edom no ano afesu baby wo pese osom ne bi eba ho no mo a misraw fa ho si ho na pe baby na frey se the apostle kan na ya na bitua ka enye se bia wo na wo be fa ka no misraw bomodin ya se wo be hwe na wa hye no so amaye na mo ne ma asam no bi nye den asoro ne bi emba baby a wo no ye WhatsApp number 0244183399 bomodin na hye no so misraw jumedie bomodin ya se Obe so jumedie mu NKWAGYESEM jumedie hwe ne cheche say utu so bo ade ako yawe ako akwanjima yawe de nsempa den asoma no yes yawe afre no tell me so support no na NKWAGYESEM osoma bo ade de asoma no asempa no inflow enti so jumedie mu hifo ni jumedie aboafo Momodia so jumedie mu na mama branches no nye de inflow mayen e was screen so yesem bebre mama branches no contact bibie inflow mayen was screen so yesem bebre etimi so jumedie mu apostle numbers ye yabo bebre wo the friend saying jumedie su na mu she numbers mi su mame 0242327172 and 0207211337 numbers mienu e mo bi opeso de so dwumedie mu no fafa number isu misro fafa number isu itu bi ni wa isa pomodi aso erade akwa asen so na sen na abrinia bibia onfa nsempa no e fam re na mebo no mu sori o munyai bet no twa munyai na mu fa sika no emmoa
techi my number na that screen so takwa number na that one aha yes takwa 31st school jinyame early childhood ho and share 055 2062 466 and 0244241943 takwa me de be yebesum e ho techi my e bunu techi my asem na ikem bunu techi my fa number no misro fa number no tempo 0249 417-934 and 0249-079-589. Remember the ebe shemo Kintampo Precious Academy. Yeah, Chairman Kuma, a horn is so bonso, a horn. Yeah, some remember the baby share to anamo. Maintain if you miss out and nephew. For number 0249-417-934 and 0249-079-589. Remember the baby share. Obua Simai, Munsori Wakan and NKWAGYESEM Abamufie. Unfa number no asinfo so. Ha misremo onfa number no eye bunu brekum ha brekum eye friends ahim bronum ho na ehyem meme de be yebesom e wo ho to na mo misrew mentene fi na emmoa wo entene fi o na ncheche bebre ho no mo a obenya onsa beka e wo brae den ye hyem to na mo na sojumedie mu na oboade o hyiraw ni wasifo kumase aha asafo tano so ye wo ho winiba ye wo ho eye senya ye wo ho breku so ye wo ho toanamon israel bibri toanamon takrade ye screen so na fa number no 0547254697 koforidia insu kwawo na ye wo koforidia insu kwawo orofo edin na wo twen koforidia insu kwa nchen so obade yadomo a memede be yebehia eye koforidia eye nkrakan Ufrudi ankura kameme de be nkura kamai mun sori waka o. Yes. Na NKWAGYESEM aba mufie mumfa misra mumfa nkra ha misra wa wo connection important bra headquarters. Wo dansuma bra headquarters. They bit me faka e kompai bo mbesa hani e friends say o kompai bo tuanamon enko kom ye twa no. O se ko twa no se ko twa no. Ko na ho gonso. Yeah. Amani me hu ya o. Tuanamon misra bebri baby e ben wo no misra nkra ha de wa wo e friends say sukula himfa zongole himfa tuanamon headquarters wa wo shenya market tuanamon na NKWAGYE aba ofie body aduma living yawe asafo we wi asafa na nyina Sunday bay you start you share prayers as exactly to 17th yes you start on the 12th near the atonement prayers papa yeah abokasi me na sorry na mu nimba mu afasha wodo na wo kan se papa mangasa mu kreti mu afasha mangasa nyamani so na biri mu wa be ni subri de ba mo sabat ni ya betu mo kwa mu se be sabatarians keke but enya dia modern rules ye adwuma yeah nyama bi ehu hia me fi obukra na to bi ehwe bi mu ana se bi sa na tepepe se blaster place ofre bi so ofre bi bata ho eso mu bi yeah na matim na ide na matim na because omu yo mekọ we mako ye training okay ombe cha mo abo yes I'm ncha mo nyami bo okay just 11 beka but here 11 angasa ho just 11 ufumi beka ho what do I training all of us empa ba ufimi so NKWAGYESEM dwumedie mu boa so dwumedie mu se le kan 0242327172 any number no 0207211337 enu ni number no emwe bi opeso de boa apostle kwanyima na odi pushing NKWAGYESEM ye no fafa number so kitwe bi no we so bi opeso de mo efa bank so a akwenya ewo ho account number no 1441000450903 1441000450903 EcoBank Ghana Kwashima branch account name no Philemon Okon AGYEMANG Misraw so dwumedie mu hwan ni dwumedie aboafo orofo oboade mfa so na pushing NKWAGYESEM na oboade ni refill no wase for the biarada kedam wase papa ebe na yebre ti commercials no de yesrem iwia na yabo mo commercials na den amamo why oboade nhyirawo bebre papa da se oboade awe nhyirawo amen na pastor Jay yeah semensa Ebi asofo wi asafa na nyina edese wa wi asafa na nyina mintimi enyo bi enfrim mo nyina ma ho de moa yeah ana amaye bedum bembe so ye ewe nhyira mo amen na bi nso yankwala wa yase nso amen na bi nso yetiefo ne ahwefo ehwe ye nyina amen yawe mo bi anhwe me emma sabe na brabo nye masa obi obehwe me
no etie for ma sempa bia no nobody dey crowd say or the bipa bi ebedomo no yes na domo nya kese wo so amen no hwe wo so amen no more favor amen. no break disappointment of life amen 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 misi anamontra yes bye bye, bye, -bye.